Alright, ke moka awa ba mpontšha ka menwana ba re ka pi wela re ka no namela jwale ba re ka no namela dilo ka moka ga tšona di nametše platformo dilo ka moka ga tšona di monate dilo ka moka ga tšona a di ready gore di ka a te tshepelela dilo tša te pereka ya nkore re bone ya haga o bone nkare ke lebelela screen ka bona ntongwe le ngwe e diagalang ka moo owa gore re buele re ka no namela dilo ka moka ga tšona ka kapa nkore re bone prof ke tla ka mo go wena ngwanešo ke tla ka mo go wena ngwanešo motheletši o komana madula a bapile o emetše maduma a gago ke ao prof ya a ke go leboge malome ka kapa a ke leboge kudu a ke tamiše magoši ke tamiša baruti ke tamiša mangaka ke tamiša batheeletši ba motse community radio station ke boe ke tamiše ka dikgokaganyong tša leago ke re thobela ba gešo magagešo a ke tamišeng balli ba rena ba bošegong ba lekgono bao ba bonego gore ke tshwanelo mabapi le mathata ba gatlhanang le ona gore ba fetše ba fihla ka mo meagong ya kgašo go tla go nyaka thušo ke leboga kudu ge batho ba ile ba re ge ba bona go le boima ba bona gore ba tle ba nyake thušo malome ka kapa a ke go tamiše mmogo le crew ya rena ka mo ke ba tamiše se segolo se se emišang batho ka gae bophelo ba gešo lefase le lefasagane le ngwana ga belegwa mmona walla bophelo bo re bo phelang matšatšing a bolekgono bo tloga bo se bona ba gešo a re sa phela ga botseng ke rata gore malome ka kapa ke fe batho maele wa bona o ngwaga o a se ngwago mo botsone kore go ne ngwana o sa mo phethele ditaelo ngwageng ngo kore o bea ngwana ga go kotsing go šoma o sa phethe ditaelo o te pea kotsing ka bowena le mošomo wa gago o bea mo risking ge o le ka gae ka gare ga lapa go sene kwano kore leno ba bothateng bo bogolo ngwaga o a se ona ngwaga o baswa ba bantši ba goga boima baswa ba bantši ba sepela re tlo hlokofalla ke baswa ba bantši ngwago a se ona kore o ka bona ngwaga February ya gona e fela ka di 29 o no tseba gore wo ke mathata fela santse kore go le mo ngwageng o no phela ka ditaelo go rapela o tiišitše ge ile gore go na le dintwa ka gae di lokišeng ge ile gore o ne ngwana o tsena sekolo o riang le ka matla mo phethele ditaelo ko gore lefase le eme ka mokgomong magagešo a ke letameng malome ka kapa a ke iše ka moo go wena re nape re tsene ditabeng se segolo e no ba go no lemoša batheeletši ba bogedi kua gae gore le lefase le kotsi kudu ebile ona ngwaga o no tloga ba gešo o sa kgahle hlokomelang bana ba te hlokomelang metse ya lena hlokomelang mešomo wa lena ka gare ga malapa di-family ge ile re be le tseba le sa kwane dulang fase ba nna le lokišeng dilo ngwaga o a se ona a se ngwago mo botsone a re tsene ditabeng malome ka kapa re ya leboga moroka a re tshepe gore tsebe ya kgauswe e te kwetše e te topetše gore modula thoko o swanetše a dule a te polokile ebile batho ba tsebe gore ga bolefiega ga go lewe ge e le meloko le metswalle bona ba swantše ba no dula ba tseba gore ditau tša hloka seboka di šitwa ke nare e hlotša ga gone motho wo mongwe wo a ka tsogang a go file lerato go feta ngwana wa mmago kapa batswadi ba gago kapa bana ba gago ntle le go senya sebaka ke ya ka mo go koko ka fa koko ke ena ba modietšeng dilo tša makgowa ke ba kole le ge ba raga koko e redi bolela koko ka kwa jwa le koko a thoma go diotlanyana le nkotloleleng le kopelwana lewe le batameleng kudu kua go koko gore koko a ska ya pele le morago ke batho ba bagolo ba lapa ka pela mebele ya bona ga ya tlwaela go dula nako e telele re a leboga re a le dumediša magagešo koko ke tlo no tšea sebaka se ke se tliše ka moo go wena ka mowe o mpotše dilo tše o mpoditšeng tšona kua go voice note ka moka ga tšona o sa šie selo you are protected a gone le ngwana gago a tlang go go fopha ka mpama mo lekgono
ga gone ngwana ga go a tlang go go tlefizela, ga gone ngwana ga go a tlang go go lebelela gampe re ba lebeletše. O bolele go tšwa boteng ba pelo wa gago koko, o ka gare ga radio ya motseng a ka moremi o gona mo kakapa o gona mo gone banna ba ditšitširipa šiba, ke bona ba go netefatša gore ga gone wa tlo o tlollang letsogo gore a kgwathe o mongwe. Koko Marapo ke a lena ka fao. Ke a le dumediša papa Kakapa, ke go founetše ke ka re ke ne le bothata ngwanaka, ke ne le bothata ka lebaka la bana ba morodi yaka. Ke dutse ke tšere bana ba tlhokofaletše ke mma bona a tšeru kua faseng la Pietersburg, a ga be sa le ba bannyane ka bona gore ga gone o a tlong go ba hlokomela kua. Aga ka lokiša taba tša gore bana ba le batle keno ke be ka go dia gore ke ba tliše keno ka semolao, se ka beng ke ba utswitše. Awa ke kwane le bao ba ga mašapa, ke tšere bana ke tlile le bona mo. Bana bale a ka 2014 ke dutše le bona ba tsena sekolo. Wo mongwe be ke mo tšere gare ga ngwaga ba dia grade 12. Ngwana gola modimo a dia mogau, ngwaga wa re go fela a tlile mo a phasa. O ile ga se tša phasitše ka re mare bjale ke tlo dia ba ka kgopela go ba di tsebang ba nthuša ba ngwala. Ngwana ola ba mo amogela di-university. O tsene mengwaga e 2, wa boraro gwa be go thoma bolwetši bola ba COVID. Ngwana ola bo a tla keno gae, a wa tla dula ka gae. O ile ga a dutse le nna a wa gone molato tšatši le lenapile wa nna ka gore ke banyana ba ka mo dikamoreng ke no re wa itlhapela. Ga e tšwa ka kua be se motho a go rwala meriring, ke bona a diile meriri a wa gone taba o re go nna gore mma ba mpitša mma ba re kokone. Nna mma ke sa kua toropong ke ya go hlola mola ke dulang gore diaparo di se safe na. Ke ro wa go hlola dilongwanyana gore a wa gone molato ngwana la speech. Sala ga sepela papa Kakapa kgwedi bele ge ya go fela ke thoma go tšhoga ge ke founela founu ga e sa arabiwa. Kgane go diragang e napile ke ne family mola tloporo ya ga Mogotlane. E napile tšatši le leng mokgala bokhu ke mothwana go phela rekša dinamune o hlakana le o mo ga Mogotlane wa motša gore na mofo ka gore ke bona ngwana o labeng a tsena sekolo makgweng mo go reng wa ba jwana o la gore awa ngwana o sala a tloga re wa go hlola dilo makgweng. Napile mokgala o la ga fihla ke ga e wa bolela wa napile re no homola a se ke bile ke hloke sa re ke a dia jwang re dutše ge re dutše ke kwa tabela ntša ke ra mogala bo ke re mara wa tseba gore re tlo ba ka bothateng napa gore ba eng ke re ba ngwana o la lenku e napile gore bjale re dia jwang ke re no be ke nagana gore ke e kua mara ke mola maphodiseng gore ba mphelegetše. Awa ke di ile ka mokgwa mogala bola o dumetse ke ile mola maphodiseng ka fihle ka bolela le bona ka ba botša gore ngwana o ga mamang kua tloporo. Awa ba ntšere re ile kua ge re fihla kua ge re tsena ngwana o la wa šiba gona mo lapeng a wa re a dumediša. Aga a wa napile monna gona o eme mola napile bale ba molao napile ba raga bjale o ke ena ngwana o monyakang ke re napile ke re thato le kae. Ngwana ola a seke a ntseba o ile a ntatola bjale ka geng ke no ba motho fela papa Kapa. Napile ke lebelela gore gantši ba le ba molao ba tla mmotša ba re wena ngwana mokgekolo o neng le a tlile wa mo tsebana. Batho ba le ga ba botšiše ngwana ola, batho ba lebile ke bona ba tloga le monga motse ba pota ka morago ga ntlo. Napile nna ke eme mola ke se ngwana ola bjale o ne le bannyana ba ka mo o dutše mola. Nna ka re go wena ka ra ko go botše nnana taba tše ntšhi ge e le gore ga o sa nyaka mphe laptop ola ke gore ke tšeng yona, mphe laptop ola ke gore ke tšeng gore e kgone gore e tle go nthuša ba le bongwana ba ke sa tlile go kgona. Ngwana ola o ile yena ga ntsebe ba le ba molao ba poteletše le monola ka kwa ke ile ke lebelela ka bona gore samose batho ba ke motho o mogolo ke a bona ka mahlo gore go diragang mo ka nepo ka no tšwa ka tšwa ka gate ka go ema tseleng ka namela taxi ka boela ka gae ge ke fihla ka botša mokgalabe mesepelo wa ka go diregile bjalo napile re no o lesa go le ka ona mokgwa ra no homola go a re tu ga ke tsebe gore ke le bantšhe kae. Aga napile ke tlo kwa ile go bane Norman go tlo ya gwa ya
go tla mosadi wa ga Baloi o tlo mputša gore mokgotsi ye gape nna ke ne le bana ka kua gae ke ne le bana mma bona ke tseba le makgweng ke se ke bolela ka o Mary ke neng le yena nna ke tseba le kua toropong o ba le toropong a dula toropong le bana aowa bana o batliše ba ka kua gae jwale mokgotsi ke kwa ba re Mary o ile ga Moremi Mary o ile ga Moremi awa ke ikhomoletše ba ba yang košeng ga Moremi ba boa ba mpotša ba re Maria o kua ga Moremi papa ka ke no homola ka re bana ba ngwanaka ba se ntsebe gore ke koko wa bona Maria o reng a santaile a ke tsebe selo ga Moremi ke no homola ka ona mokgowe Maria o ile ga Moremi go fihlela nako ga bile e fela ngwana la ngwana ka bile o buile ga Moremi ke kwa ba re ba mo agetše motse ka kua thukwela o agetše ke papage motho ke no ikhomolela se ke bile re botšiša sello mokgalo re no homola ba mo tlišitše batho ga Moremi ra no kwa ka koša ge e bina re dutše ka gae go a felela moo jwale se se ntshwenyang papa kapa kua bana ba ke ba tšere semolao ene bana ba ke ba ga Mashapa jwale ge bothata bo ya go tšwela gomme ke homotše ke bona gore jwale ke tlilo wela ke mathata ke se se ntlišitše mo ke kwa mathata a batho ba tliša mo gomme lena le kgona go ba thuša jwale ke nyaka le nthuše ke kgopela gore le nthuše ngwana o la le nkua tloporo wa mabonta ke mo nyaka ba e ba bana ba motho e le ba ba tika gore ngwana ka le yena mo a robetšeng nkore wa kgotsa gore na mma se a se bonang ke eng ka bana ba ke nyaka gore e be ngatana e tee papa ka kapa ke lekile ka mešogo fela ke sokola ka ona mokgo ka ba nyakela stene ka dia plan ya gore ba banyane ba ke ba golela digrante ka tšea tšhelete ya digrante ka re ke tlo ba fepa ka motente ka tšeela digrante ka ba rekela masenke gore ba tle ba kgone go ba ka motseng wa mma go bona ka mokgo ka go ikana le pele ga batho ba molao ka mo se a butswa ka raga papa bona le ka rang ke re bana ba šiba ke ba tšere jwale wena monna modimo mo pele ga ba molao ba go golela go nna ke tlo ba nyakela setene ba tlo ga lapa la gago ba tlo ga lapa la ga Mashapa ka gore mošime yana ko modisi o monnyane ke diile ka mokgwa masenke šiele ke gakanegile ka ona bana ba le bangwana ka ba ntsebe go ne lo a latelang go Maria go ba dula le nna a ga re dutse ka mogae ya bo ke ntse bona go ne taba tswi ka ntlo ke tšea gore wa ntlwaneng gane mothola ga e ntlwaneng mothola o tswile ga re dutse le mogala bola maphodisa ba re dumediša ra ba dumela ba napile ba raga rena re tlile mo ka taba ya ngwana o re yena ka gore o ne 18 years yena a sa nyaka go dula le lena o a kae awa yena ga a tšee dibeke ga napile o tšea dibeke gape le bana ba Maria ba gona ka mogaka o tšea le bana ba le ba Maria ge re botšiša awa ke founitše sesi Maria re go nna re o ka no tšea bana ba o dimakatso o tswe ka moo napile o tšere bana ba lo tswele le bona o ile le bona ga mothwa nko re no homola le mogala bola re no homola ra se bolele selo re no homola a ga go ile o ne le yena kua motseng wa gage dimakatso o ne Maria dimakatso jwale go thoma go tella Maria jwale ke mosadi a kere a ba sa kwana a ba boledišana o dile grade 12 ngwa go feta le gona jwale Maria a dutšeng le yena ga a tsebe gore ngwana o go kae o phasitše o go ga a phasa jwale ene ge ke kwa o mo meritšhaneng ke re ke kgomoletšeng batho ba hlatloga ka pitšeng tše kgolo ge mathata a ka tšwela ngwana ola ba tlo mpitša papa ka sentese ba tlo mpitša ba tlo nyaka ba tlo moiša kae ka ntle le nna ba tlo moiša kae ba tlo mpitša jwale ke nto ke tlile mo ke re batho ba modimo ntlhatoleng o la le nkua tloporo yena ba feditše ka ena o no mmona ga a ntsebe wa kwagala koko o kwagala ga botse kudu koko ebile sello sa gago se a kwala ke sello sa motho mogolo swanetše gore motho mogolo ga a ne sello a sentšhe Mary baba ge o e tla thwasong a wa botša koko a gone motho ke mmoditše ge o ija nyoko a wa botša koko ke mmoditše ge o goroga a wa botša koko ge ke goroga a ka mmotša ka gore ge ke ja nyoko
ke mmoditse nana a setle a reng go wena gore a se ka tla ae gore o ileng go nna ge ke be ke bolela le yena ge ke le processing ya go ja nyoko ke mmotsa gore ke ya go ja nyoko go nyakega di 1 2 3 1 2 3 be re bolela ga botse re kwana mara dilo di changitše ka last minutes go a senyega fela ge go tsena batho ba ga monene ge ena e kwa gore nna batho ba ga monene ba tla ka kua ba tla go mpona ebile ke kgona go boleišana le bona ya ba ge go senyega gore ba le mokgekolo la a sa itsene gore ena o tlo nthuša ka dilo tša nyoko yena wa tswa mmago ke mang ke ena kokwa ka and then wena go sa botse koko re wa thwasong bo o direla gore ke se ka mmotsa gore ke a thwasong baba ke sokotse kudu nna before ke tlo ya thwasong ke ba jwitse before ke tlo ya thwasong and-e ge ke ba jwa kokwa ka mmotsa gore ke tshwenya ke 1 2 3 ke tshwenya ke 1 2 3 kokwa ka o ile ga mphetola ra e gona nto ya gone badimo mo wena ke boloi fela kua ga motho ba go loile e nkwisitse botlhoko mo e leng gore ke be ke ikwa botlhoko ke be ke ikwa botlhoko mo e leng gore ke ile ka bona gore ga botsege ke le so ke sentse ke bereke jwang ka ya ga mothwa ka ba botsa gore banna gape ke tlhaka so ke ba jwa so ke be ke sokola kudu baba ke be ke sa robala and then kuku ka nako o mmotsa kuku o bolela nnete a re o mmoditse papa boremi thobela ngwana ka a bolele nnete wa bona taba ya ga le kua go wena ore o tšea nyoko ore o diang ngwana o se ka bolela le nna wa bona ba le ba ga monene ke ba gešo ba ga bo papa wola morodi ya monene ke ena go tšea marapo nna ke sa tsebe dilo tša di bolela mo mare a botša batho ba nnete ngwana ka ke nyaka le bengata itee ke nyaka motse wa mmaubi ke hloka boroko ka motse wa mmago gape mere ge e le gore a la botsa koko gore wena wa thwasong ke phoso kgolo and ge e le gore a wa botsa koko ge wena o ija nyoko ke phoso kgolo ge e le gore a wa botsa koko go gore ke molato ntweng baba ke boditse koko wa ka ge ke ya go ja nyoko ke be ke dula le yena ka kamoreng ya gage mmane a ka shu o tlo ntlhatsela ke be ke dula le koko wa ka kamoreng ke mmotsa gore ke ya go ja nyoko go nyakega nto e so le so ke tlhaetša mo mmane wa rereša re mmoditše baba nna ya gore mmoditšeng ka sebešo ka lebaka la gore be ke sene le bona nna e ke tsebang ke no tseba ge mare a ile ga moremi a sa laela motho ka ba nna be ke le motho a go tsena ke rekane ngwe ka thoko kua ga motho ka re ge ke fihla ke botsiša ke re mare a o kae ba re nna na mola dirape go na le dirapa ka mo pele ga kokwa ba re mola serape go ka o tlo kry-a maupi mare a o phasitše o tlogole o ile ga moremi ena sa laele motho nako gorela bone le manketse mere ba tlile ba ga motho ge ke gorela baba ba geno ba bo papa go batlile ba tlile ba ile ge ba ekwa gore ke kako batla ba ge ke gorela ne ba le gona because kua gae ge re amogela motho go ba le fomo ngwe re e bitsa gore ke consent form fomo ele santse e tlatse ke motho wa family a go kgonagalo re o retse motho a se a saena consent form ba ga motho a ba feletše ba ile kua ka ge ba kolo gore mare a o tšhabetše komeng so ba feletša ba thušana le marea nna ke ile ge mare a ija nyoko ba mpoditše kua kerekaneng le yena o mpoditše gore ke ya go ja nyoko nna ke ile awa kerekaneng yaka nna ke dikwa kua kerekana gore mare a o ja nyoko nna ke ile mare a ga ya go ja nyoko nna mare a ga ija nyoko gona ke ile be go sa kgonagale baba gore ke botse mmane ka ke se ka botsa kokwaka ke ba boditše batho ba ka botsa le maloma ka mabuti ke mo gopela gore ke gopela o tlo nrekele nku ya go goroga ka sekereke batho ba ba go tsene nto ke ba botsang yona baba alright koko Mary ke ngwana o rile phoso Mary go se ye go dula fase le mokgekolola go ne go botsa motho mogolo go ne go fetiša taba go motho mogolo go mmotsa taba Mary o dula fase le yena wa nwa tee le yena mmotsa re koko go mpona ke le so a kere wa bona wena o tumelong e rileng nna koko ke a sokola vale ke a tsamaya o nkwešiša Mary ka gore mogekolo ke mmago ga a gona ene se ke nyakang go botsa sona Mary ke gore re ka se tshele mogekolo ene go ne dilo tše dingwe vale nna ka ge ke le ngaka moremi a ke kgone go tsena malapeng a bolena because tša family a ke nyaka go tsena kudu mo go tsona gobane kua pele di tlo ntshwenya that's why re go ba le ntho re bitsa gore ke consent form ya gore family e tle e tlatše mara ge e le gore ke nnete koko o bolela ka mokgwa gore a se la mmotsa ke phošo ene ke gopela tshwarelo
gobane le ba ga motho be ba santse ba re ge ba go thushe koko a le gona akere so koko o rile phošo ya gore a go botsa ga botse motho o mogolo a o mmotse dilo o feta Mary o mmotsa o dutse fase o nkwešiša ee so wena go botsa koko be le dutse fase goba bono ba mmotsa o molaela be re dutse fase ge ke ya go mmotsa ka taba tša ka tša nnyoko ke be ke dula le yena fase ke mmotsa o kwa ka nantshepešitše kobo ge ke ya go ja nnyoko ge ke tlo gore go ba ntshepešitše kobo gore o tlo mpha kobo ge ke goroga ene gore ko go botse gore o ntshepešitše kobo o tlo mpha kobo ke mmane a ka gompotsa gore koko mma gape na re le o tlo go fa kobo mma a se le ka ko gore o bone bana ba ka ba mmotšitše post Facebook ya dimakatso ge dimakatso a re yena mmage kwa ga monene dilo di senyegile gona moo ka ra wa gona molato fela so lankana nna ke be ke mmoditše ene nna go nento nka e dirang mane prof Maria o na le phoso ke ile ka botsa Maria ka re mma wa mo tseba go godišitše lata mma o dule le ena fasa mpotsa ge e le gore mmanana mma wa omanya ka re Maria swantse o manye mang tsa molwa le mma fase a go omanye o lle o bo o fetse o tlo ba feletša go kwele le nna ke phela le mmaka wa nkomanya mara ga ke mongalele aowa o no omanya ba khotsofatša pelo Maria tsamaya go mma a go no re ba re mma to jwale Maria o tshwenya ka taba gore baba ge badimo ba re go tšwella ba le ba bommago ba madi go lla le kokwa go mo face o re man nna ke ka kua thaso mara ke makatša ke ge ba re mama kwa mokete mara ke tseba re bitša ka faneitseng o dula le motho fase ga go omanya gore wena o nyakurela lelo tšela mara o tlo go omanya o tlo feletša go thušitše Maria o mpoditše ge le gore yena o šia mma ka re ba le ge wena o šia go ne solution o re o tlo e kry taba tše re tlo tšwelela ngwana o lo monnyane o la šala tlo bolela taba tše nke be di boletše ke Maria faceana le mmare mma gape nna ke a makala ka kua badimo ba tšweletša skete na wena o tseba eng mma mmotša wa maybe ngwana ka ke tseba so a wa go so mara ka taba segale bogole so gore ba e boledišane jwale Maria yena o fa maprakana wo ba bolelang ka yena ba rongwe mmeleng o tlhehla go hlemo o ne ka ganong ke ile ka neka go mmotša gore bale ke tlo go fatše nna Mary wa bona yeki Mary a ke dumelelane le yona ngwanaka mokgekolo ke like ke mmago like a gone motho a feta a mo fetang mola go mamago a gona ene tše dingwe a ke re rena re le ba ga Moremi re lebeletše a family wa nkwešiša sese and then a ke re ngwana šuena nka se re ke le Moremi ka go tsenelela ka kua ga motho ka be ka tsenelela ka kua ga mogotlano wa ikwešiša e tlo mpha boima o ka re bale ke tsena taba tša family le mo ke sa nyakegeng so nto ke nyakang go e bolela ke ye Mary santse go pele mogekolo tshwarela for tabeng ya gore taba ye ga ya mo fetiša ga botse o ka no ba o le ngaka o le so sa mohloka mogekolo le yena ngwana gage o sa go hloka ke kwile o ka re mathata le koko a balang ke a mantši kudu ke lebeletše gore re se ka tla ra tšea nako re eme bothateng bo botee re kgoneng go gata re gatela pele mathata koko a boletšeng ke a mantši baba ya mara a re thomeng bo botee re bofetše re yeng go bobong re bofetša jwang bo gore nna ke gopele tshwarelo re fetša ba gore koko o re a botšiwa ga botse a kere ke motho mogolo ene o re ga ka botšiwa ga botse ene ga ka botša ko wena ene wena ko wena o so ye re santse re ilokiše mola go yena e fete ga botse go koko gore no koko ke rile phošo ka go botša ga botse ke ne go botša mo gongwe ke feta goba ke go boditše ke tletše ke pelo ke go boditše ke tšere ke maikutlo wa ikwešiša ke a go kwa baba mara ke ikwešiša o nyako ikwešiša bjang why ke sentse ke dumele ntwe le gore nna ke a tseba gore ntwe ke e dirile baba mogekolo ke dutse le yena fa alright mpotše mo ngwana ka bohlatse ba gore o rile ntwe keng a bo gona ke re mmane so ya a re tlogela a bo gona ke re nyaka e neng bohlatse ya lekgono Mary a ke re ya ene bohlatse re nyaka go ba le bohlatse koko šuwalla
o thwasitse o feditse ngaka o ka no tsoga o thwasiša go sasa le thuša batho koko o swanetse go tseba gore ka kua watla ke ga ngwana gage ngwana wa o e leng ngaka ke so re santse re lokiše ya go tswela pele yela go hloka bohlatse ra itlogela ke ya nako ele re mo seemong se gone jwale baba o tlo tla kokwaka goba nna ke mo kgopela tshwarelo ka kua motseng mola Mary re lokiša ye ya gore koko o etla o tlo e kwa re ya pele a ke re o ka se nyake go lokiša taba o sa nyake go tswela pele o santse o thome mo then re bone go a pele gore koko o reng mara ge mokgekolo a šala e tla mo radiong a re ke alla ke motho o mogolo gape motho ene go godišitše mokgekolo nna ke ne bohlatse ba seo ntle le gore o be ngaka re godile le wena Mary le godile le nna baba so mokgekolo o go godišitše kudu ene a ke gopole ke le fetola baba Ee. ebile ke a tseba gore a ke gopole ga botse gore sa le wa nkwa ke fetolana le motho ka thwasong mara ke kwa bohloko o swanetse o bokwe gobane tše di fetileng be di se gabotse jale nto e leng gona kore na situation eo e go kwišang bohloko o tlo phela ka yona go fihla neng gone jale re nyaka go tswela pele Mary o mosadi a o le so santse o nyalwe gone jale go ka ba le mathasane go ba le molato ka kua santse o seke ke mang o tswele pele o seka ke ba bang ba kokoalelang ka bona wa bona gore le rena re ba ka gara diphoso tše e leng gore a re a swanela go tsena ka gare ga tsona so go ra gore rena re dira diphoso koko a re lebeletše then nteo ke bošaedi bo bogolo gape ke bošaedi so re ka se rie bošaedi bo re botsebang so mokgekolo koko sa mathomo nna ke kgopela tshwarelo koko taba tše a se ka di tseba nna ke tsebile ba le boditše dilo ka mokana ga tsona ge koko a sa tle ge o a goroga ke tšere gore koko ka lebaka la gore ka kerekeng ke batho ba bagolo o hlompha tumelo ya gage o nkwešiša ke bona lena le le gona ka reno koko o rometše bana le ka nyoko ge ke bona go tlile bosesi ke kwešišitše gore koko o rometše bana ka lebaka la gore koko o tumelong e e rileng so a ka tseba e le gore go na le tlakatlakano e kgologolwe a wa tseba motho a moremi jwale Mary a wa tseba papa ena wa e bona tumelo ya rena ge ge nkabe ngwana wa mphile ditaba ka moka ge ke ba jwetswa a e ganetše motho o ya bathong ba tlo go thuša go ba go thuša o tla ipuelela tumelong yeo ya gago go ya mo ngwano a beng a le gona ge nkebele gore ba ntsebile gore koko kwage be go ka sempalele jwale lerumo la le dirileng ba le ba ga monene ke ba ga bo papa wa ka wa sebela ga nna gona jwale nna le ola ngwana monene wa go nyola ka mothiba pele ga re sa gatelana ka taba ya ngwana o ga re sa gatelana papa moremi go bohloko bo bokakang bona ge re sa gatelane le palela ko go gatelana ka maho novale yeo wa e bona a re nyake gore e beye ko wena Mary e tukiše Mike shu ke dirile phoso baba mare ka go se molaele ge ke ya thwasong Mary bolela ga botse le ka ngaka ke a dumela gore ke dirile phoso a ka molaela kokwaka ke kgopela ntshwarele go seng ene ke nyaka tsebe gore a se ena nnoši ke senke molaeng batho ba gešo ka moka ka ba laela o napo ba kgopele tshwarelo le bona go fihla o tlo ba bone o ba kgopele tshwarelo bongaka Mary o ka se bokgone o nonnoši o ka se bokgone bongaka bo nyaka family mara ge re bolela le rena baba nke le ba leke gore theletša ya mapelana ke sa bolela before ke ya thwasong mokgekolo ke mmoditše gore a se mokgekolo kokwaka ke mmoditše gore ke kwa bohloko ke bola ke mo ke phela so go direga so gore jale ka nako la be ke sa tlo ke sa kgona ko selo tše bele se tše di tshwenya ngwanaka na a sa robala ne ke sa robala bošego ka lebaka la ngwanona ge ke sepela ke tsamaišitše ko ke le gae ke tswa toropong nna be ke sa dule gae baba nna lo tša badimo no ntlabela lefela nna gae be ke sa dule be ke dula toropong kgona fetša 2 years ka moka ke sa tle gae 2 years ka moka e le ge o kwatetšeng o sa tle gae ke kwatile kudu kore ke kwata kudu baba ge ke nagana dilo tše ka moka tše ga bana mo bophelong Mary go nagana nto e leng gore e fetile ka setlo sa go thuša ka selo a ke nagane nto e leng gore e fetile baba ke tlaišegile kudu nna le ge ke le toropong le mmaka ga a sepela ke mmone mamaka ga a tlo tsamaya a tlo tlhokofala ke mmone ene ke lekile go bolela le kokwaka mara gana go ntheeletša mamaka o ile go sepela le gona a tsamaya laetše
gore ge ba ke sepela mo ke gopela le mpeng poleke so ra lwela taba e nna ko kwa ka o ganne pela gaka nna ke bone dilo tse ka moka tse baba go nente o ke beng ke sa e bone o ganne pela gaka ka phuta beke ka boela morago toropong ga gone taba go tla bona modimo le badimo o fitlhelela ke boa koa ke buša ke badimo mama go rile le mme kae mama ka ga sepele o tsamaile a laela re ke gopela le mpe go mme tata ge ke robetse mme tata o ra mmago ko kwaka mme tata ke rata question ela ya ntate ka kapa ya gore mme tata ke eng ke gotse ke iputsiša gore polelo ya mme tata e ra goreng o fitlhelela ke tlo tseba go fitlhelela re tlo tseba gore mama a se ngwana ka mo gore mama a bolele lentsolela go bitsa mokgekolola gore mme tata ke mama ke papa motho mo go yena go diregile dilo tse ntšhi kudu baba ka mola go diregile dilo tse dintšhi kudu nna ke tswele ka mola motseng mola re tswele ka mola nna le sese ya ka re sale ba bannyane re tswa ka one ya bošego re tšhabela RDP a gone taba ke dilo tse dintšhi tseo mo tabeng ya ikgono ko kwa ka ke boletse le ena gantši ke thara go mmontšha gantši mantšwa ko kwa ka beng a mphetolana ko gore a gone badimo mo go wena ba ga motho ba go lweile be ke sentše ke direng ge go le ka mokgo ke llela go ko kwa ka go belega mmaka o re ba geno ba ga kua ga bopapago ba go lweile a gone badimo mo go wena le bona ke ile ke ba botša le bona ba tlabega ba ra o wa maria e sa le ka pela a o wankwa emenyana ka re bana la bona sepedi se re sešo se ba ba mongwae go ba bela nna kere go ba bela nna ke ba boditše le bona ka re go ba bela nna then ke tlo dia e moya ka mpotšang gore ke die ke tsogile yes ka 3 ya masa ka tšea bopi ka tšea metsi ka go phasa mona ke tlogile ka maoto from Matlerekeng ke tla ga Moreni mara ba ga motho ba ile ge ba ekwa gore ngwana o ka kung tsenke ba re ngwana o la re moretše rare ba ntšhetše ka morago ba tla ba nyaka kwa gore go direga eng jwale ka ga ile kokwa ka le motswadi wa ka wa yena a sa kgona go ikuka gona ga a tseba gore ngwana o dira diphoso wa ya sa tla ka ga Moremi a fitlha a tla makala le yena gore gape ngwana shu se se shu ka re o nyaka go bolela baba ke kgopela go mo tsena ganong mare a bo go sa kgaonagala re kokwage a ka mošala morago because mare a o diretse kokwage diphoso tše ntšhi mo bophelong yena sa ga ko gore nke ba tlile fase a bolela le kokwage a mo omanya go ala ka mokgo mma o manya ke mmaka yes wa omanya reg seng gannyane nke ba mo gotele because mare a mo diretse diphoso tše ntšhi mma ga a šala a tseba khotho o itsebile ka maria ga a tseba go tsena khotho o itsebile ka maria so yena nke ba no tla a mo kgopele ditshwarelo tše dingwe tše and then a re wa le mma ke tšhabetse ga Moremi ke palela ke go robala ene baba a se gore ke nyatša polelo ya Maria ga ke rate motho a nyakurela ka kua ditabeng tšela tša batswadi a se a botša koko gore ditaba šidi koko a tloge ga a fihla ka ga mo a leng ka gona ge ba tšholola marapo e be gona a bolela ba botšiše koko a bolele taba ke sekete ke kgopela go tsena ntate kaka ke kwele le bolela ka lenyalo la mama Mmagomere o nyetšwe ka lenyalo la gage le tsamaile jong le lefe Mr. Kakapa lenyalo ba re mmago o nyetšwe tla hlalosa mokgekong koko morwedi ya go ke kwele o re morwedi ya go o nyetšwe ge a fetša go tlhokofala la kgopelana bana wa tšea bana gore o tlo ba godiša ka ge be sa le ba bannyane morwedi ya go o nyetšwe ka tsela ya mohutamang ora ba mo ntšheditše magadi mara pudi yona ya hlabiwa ke mo e leng gore kgomo ke yona be setšho re e hlabe o boloketšwe kae o boloketšwe kua moseng wa gage Pietersburg o boloketšwe dirapeng tša Pietersburg tša bogadi ba gage nka se re le dirile phošo aowa ge lehu le tlhaga batho ba dula fase ba bolela ka tsamaišo ya lehu aga and then magading a mantši ge go hlabiwa pudi pudi ke ya go tlemaganya badimo ke dumela gore Professor Moremi o tla ntlatsela le Meru o tla ntlatsela pudi ke ya go tlemaganya badimo go ne le polelo ye nngwe e re lentso la mohu ga le tshelwe
mohu o te kgethetse gore o nyaka go bolokelwa kae mara Mary go be go sa kgonege ka baka la gore ye e beng e nyaka ke mmago gore yena o nyaka go bolokelwa ko go bo mmatata go bo kokwage go be go sa kgonege because ge wena o re lenyalo le lefe mola go bolelwa ka lenyalo la mmao a ke tsebe gore jwale tsebo ya gago ya setšo e ra gore e ya kae and then nna ntwe ke e bona mo go lena Mary ne wa bona motho mogolo a seng ka no ba rommo ngwaneng le ka no direlana diphoso ka moka ga lena koko a go direla wena wa mo direla mara nto swentse mo itsebe mo bophelong ko gore ga gone motho a tlo tsogang a ile koko o rommo go wena lena le bana ba koko le ditlogolo tša koko a le agišane a kinya ko tsena tša bopapa go lena tša gore mma go lena o belegwa kae go setle ka mo ga kinya ko tsena dilo tšewe le gapa koko a lena mo go fe lena lebaka la gore ke re le gapa koko a lena mo go fe motho a tswile mo go mokgekulo ga se wena o nnoši go kwagala gore ngwana o tswile ka lapeng la koko ka maphodisa a tla go wena ga a fitla go wena ga wa tlaba ke ngwana ga a tsena ka dibeke le bana ba gago mola o tseba gore ba ka fase ga tlhokomelo ya koko ga wa ya go koko wa nyaka go tseba gore nkane ke bona bana ba tsena gore ke sa bolela bana ba dutse go wena wa boa wa pallana le yena ngwana o montšhitšeng ko go koko wa motliša go wena according to the voice clip go boletswe gore yena ngwana owe a tlogileng go koko ka maphodisa a tla go wena o mo mmeleng go njwala go tsebege gore na o ka yena bana go njwale ba bolaiwa Mary social media wa e bona TV wa e bona kuranta wa bana ba bolaiwa so potšišo ko gore ngwana go lekana le wowe ge go sa tsebagale gore na o ka yena mola a tswile ga koko ka maphodisa ntwe ntšhitše ngwana ka lapeng la koko ke eng koko a sa botswa diphoso tša gage gore re tlo tšea ngwana ka fase ga mabaka gore le gore number 2 go nne le ngwana wo a tswileng ka ga koko a re o ya go tšea diaparo Mamelodi goba o ya go tlhola diaparo Mamelodi ngwana wo ga a bua ko a buang gona ga a buela ka lapeng la koko o buetše lapeng la sese ya ge tloporo mo e leng gore le lekgono o sa le gona mowe koko a kwa gore ngwana o la nna ke moemetseng ke re o ile Mamelodi o ga sese ya koko o tethwele a ya le maphodisa for botlhatse mohlomongwe ga a fitla ngwana o latotse koko gore ga a tsebe koko kore ke nyaka go balla ka mogo le tswileng ka gona mo go mokgekulo 1 by 1 ka moka ga lena le bana ba motho so e mpontšha gore lena le bana ba motho lena number 1 a le agišane number 2 go ne ntwe le tipoditšeng yona ye e tsebang ke lena ka mokgekulo ye e leng gore maybe yena ga e tsebe mara re tla ekwa mara go ya ka nna go tswa ga gago go mokgekulo go tswa ga ngwana le maphodisa ka gae go mokgekulo go tswa go la wa Mamelodi a itswa re wa go tšea diaparo go mokgekulo ntwe e mpotša gore go ne le nto nngwe ye e leng gore lena le tepotša yona ka mokgekulo goba le a e tseba ke bona bo Michelle Tso ke emišitše malome ka kapa wo go ya go sesiage o išitše ke Maria o re o be a sa ipsine ge yena a motšea alfaseng la Pretoria Maria ko fe kana o ke Maria o Mary Maria okay a motšea alfaseng la Pretoria o be a sa ipsine ka re why o sa moiši mo wena o leng gona kane batho ba le o leng go bona ba kgona go thuša ke dingaka a senke a kgona go mpotša a feletša a tlo mpotša gore moragong ke bone gore ke sesi yaka a go tlo nyakega mokgwantwe o tla mo thuša ke ngwana mmaga jale e honle ntate ka kapa ba hlakantše monna e le bana ba motho ba le ntwe o enkoša bohloko kudu ene ngwana sese o fedile go ka tšhela metsi mo a ka rola go tloga kua mapele kgaetšedi yaka gore ba hlakanetše monna e le motho le seseage o bolela ka ngwana wo a tlogileng Mamelodi Mary a moiša ga seseage o ra yena
o be a bajwa ge mary a motse a moiša Yeah. ga a fitlha kua ba re ngwane o laone badimo wa go thwasa nna ba ile bampitša kaya ge ke fitlha ga wa ke tsene ka fitlha ba ragašo tate ka gapa nna molaka a bona motho a bajwa ka ntše ba didia nna be ke no bona metantsho fela ka le tše bampotša se tše ke di tsebang ka emelela ka tloga ka gae go fitlha le kgono ngwana o la o mmeleng ebile o belege ngwana gona ka no ba lata 2 years ke ngwana wa ngwana bo mary wa monna seseage ee ba tlhakantse monnana le sesiage o emisitše ke monna wa sesiage ke mosadi wa boraro gona moo sesiage ke number 1 gwa ba le o mongwe wa mohlobo mongwe ke number 2 yena ke wa boraro ebile o ne ngwana o ebile o ngadile ba re boetse moo ga ga ba tswang So, palela ke tšaka wa ngadileng o tlogetše bana ba motho bana ba motho mo monneng o moteng a wantate ka kapa motho ola ke monna e se yena alright go lokile a gone bothata mary ngwana o ba jwitše wena o le ga moremi o thwasa and then wa kgetha go romela ngwana ngakeng tsoko ko ga seseago and then potšišo ya rena nkane o sa moiše ga moremi ka baka la gore o ga moremi o a thwasa ene ba alafa gona ba o sa moiše right ba tlhalositše gore lebaka ko gore go tlo nyakega ditšhelete ga moremi and then ka kua ke ka ga sese e tla ba magala taba ya gore wena ngwana wo o moišitšeng kua gonne le o dula le monna sese ya go ebile bane ngwana wa e tseba ke a e tseba o thomile go e tsebaneng ke gale ke e tseba o dirileng ebile e go swere jwang goba ebile nto e botse mo go wena goba ebile nto e mpe a ya ba nto e botse ebile nto e mpe e ntshwere gampe and then ke ile ka dula le bagešo ba bo papa ka ba tlhalosetša gore bana gape ke kry ya kgolo ya go tswa ka kua ga mabunda ba tla ba ke tabe so gape ka kua ba re go direga so ba gotsa le bona ba tloga ba ga motha ba ya ka kua ba nyaka ngwana ba ra re tlile re latile ngwana batho ba modimo ga botse ye e diregang mo keng ngwana a gana a re nna ke fela ba ile ge ba boa bampitša ba re gape re tswa kua ngwana re molatile ngwana o re latotše a re nna gone mo ke yang papa ka re go nna a re marealo tše di thomile ko wena ngwanaka di ka kgona ko wena di lokiša ka ra gone molato fela ka ikuka nna ka ya ga mabunda ka tšea sesea le ngwana ge suka mmea mo le sebare saka ka ba botšiša gore batho ba modimo ntwa mohuto e direga jwang e kgonega jwang sesea ka o dumela ntwa mohuto e direga na gape nna ke ba botša ka mokgo nna ke tsebang gore ntwa mohuto ge e direga ka mabaka maso ene e se ngwaneng wa mmago sebare o sentša tšee mosadi ka mabaka gore motlho mongwe mosadi ya gage o tlhokofetse goba motlho mongwe mosadi ya gage o palela ko go mo direla bana so lena mabaka lena ke eng batho ba modimo gona ge le bolela gore badimo ba ga motho ba no kgetha go tlogela rena ba ga motho ba tla ba tsena ka gare ga lapa la ga mabunda ba boja lena tabe kana gona nna ke tlisitše ngwana ka mo le nna ke le ngaka banna kore ka no tlhoka lesedi badimo ba sempontšhe se le banompea leswiswing ba ba lena ke ikwešiše ba re gomme rena gore bona re le ka mokgore dutse ga botse re kgotsofetse ebile a re ne molato fela ke tseke mang a reng ba dutse ga botse ba ke sese ya ka le ngwana gešo ba mphetola ka mokgwa le ntate mabunda ee ba ra bonna a re ne molato fela wena wa e go ikuka o ya kua o sa tšee ba babedi ba bagolo ba go tswa ga geno o sa tšee o motee wa gabo mme o sa tšee o motee wa gabo tate o eya o nonnoši mary ba ga botate bona ba tswa ge papa a šala a nrela a raboa nko o bone gore wena o tla kgona dilo tsena ka re di thomile ko wena ba dilo tše dintšhi ke palela ko go ya go kokwa ka gore ke mmotse ka lebaka la gore dilo tše ntšhi ke mmoditše a se dumelane le nna kore le tše ding ge ke sentše ke mmotse ke no gopola gore gape mokgekolola ke tlo no gore ke mmotse a no gana gape o no gana nke ompotse mo ausmary go ngwana wo ge wena o motšea ka maikarabelo a gago o moiša lapeng la seseago gore a ye go alafišwa mokgekolo o tsebile a tseba right go lokile o ile thwaso mokgekolo ga a tseba o tšere ngwana o moišitše go seseago kokwago ga a tseba lebaka la gore o ntšhe o a beng a dula lekoko le bana ba gago ka maphodisa gore a tle go wena e be e leng ntate ka kapa baba ka ke boele morago ga nnyane ke rile nna le sesea ka re tswele ka kua ga bomama ka re sa le ba bannyane
re e tswa ka 1 o'clock ka bošego re tšhaba belene mengwaga e mekae so re sa le ba bannyane le tšhabaeng re sa le ba bannyane ge ke gopola letšatši leo mantšubana gona ge re tlo tšhaba be re gora mosegare wa gona e le nna e le sesiaka e le bomaloma ka babedi ba re latellanang le bona re šane kudu nna le sesiaka le bona ge re gora bomaloma ka ba latlha digarapo fase ba re bona ba lapile sesiaka o latlha garapo fase tate mogolo wa ka o tlo tlhobola sesiaka a apere a mmitša tša ka gare ga diaparo sesiaka a kitimela ka ga bo kokwaka mokgekolo kokwaka na sa phela a mmitša mo dirileng se se ba dirileng ragolo o latlha garafo bo maloma rena šiba ba latlhile digarafo fase sesiaka gore le nna marea ke latlha ke lapile o a rogiwa rena a ra swanela go di latlha nna sentse re tswele pele re gore ke nyaka e ya go tšhaba e sesiaka o tšhabetse ka ku mogala bola ke re naanyaka go mmetha le nna ka šala sesiaka ka morago ga gone taba ka morago ga dinakonyana ra boa ra robala ntate ka kapa mokgekolola ka kua koko khukhua ka sebela ga kokwaka a re wa tseba maubi ngwana ka wa tseba ka mokgo ba mo tshwenyang ka gona ebile ba tshwenya le bana ba gage e ba re tshwenya ntate ka kapa nna ga motho a ke be ke ya forombonnyaneng baka ke ile ga motho forombonnyaneng baka ge ke boa ka ga mogotlane ke fitlha ka ga mogotlane ba mpetha be ke ya ga motho a le sesiaka ge re boa ba betha nna ba sa bethe sesiaka wena be ba go bethelang mmiri ba betha nna monnyane ke a kgotsa gape ba banna dilo tse ke thomo gore dilo tse ntšhe ke thomo go dula gabotse go ndwale ke kore ke thoma go kuša re ya wa tseba badimo ba gona ke nnete ba phela mara mary wena pele wena o bolele nnete ape mary wena ba bile ba go tliša sekolong ka koloi wena mary ba ne ba ntliša sekolong ka koloi wa tseba be ba ntliša sekolong ka koloi gale ke feta ka renkeng ka kua renkeng gape be gone taxi tša ga motho nna be ke ema ka ku ke lata papa ka ke re tšhelete papa ka ga fetša go mpha yona ba ntata ba e tla go ntšeela yona hei jo ye menyana ke bone o ka re re mo mogaleng mola ganyane ya ba tlo go fa tšhantse o ka re ke re na le lebaga mabunda fa e leng ba lapa la sesi america kua tloporo ka fale thobela re ya le dumediša ebile re ya le amogela motse community radio pagentše kgolo tharolo ya matata professor mremi thobela le kae ngwanešo a wa re gona re swere taba tša ga bolena mo re swere taba tša ga bolena mo e leng gore re le ka go aga jwale ka ge ke le boditše mosegare ka re koko o wa le hloka koko o nyaka gore le beng ntwe tee le aganeng jwale ka bana ba motho le boeleng le mmoneng jwale ka koko a lena le ena le boneng jwale ka ditlogolo tša gagwe a le ya gopola kere aga re ne le ngwanenu mary ka fa re na le mmane ya lena re na le koko ka fa ke nagana gore ka mokgola re kwaneng ka gona gore le theeletšeng sealemoya le theeleditše kgaetše di ya ka kere tšentšhi le dikwele mama bunda tšentšhi le dikwele kgaetše di yaka merage ke boe ke bileletse FM ee wa be ke se bilelele ewa e kwa mmehlolo mola ke le kgopetse ga botse so mosegare gore ke kgopela re ka 9 le theeletšeng radio gore le kgoneng go kwa tše ka moka ga tsona di bolelwang lena la kgetha go se bolele radio ebile go ragare ga la kwa gore koko o ileng ga la kwa gore mmeri o ileng jwale a ke tse borena re thomeng ka e ka baka la gore ke be ke le kgopetse ga botse gore le theeletšeng radio le ntšhaeditše ea wa re shaeditše o ra gore a ka le tswa gabotse le station fela gore dirile station mama ga gone molato kgaetšedi yaka nke ke no go botšiša potšišo Mary e le go ngwanenu ge o ka re hlalosetša ka yena gore ke motho wa mohuta mang ga nnyane fela gore bo yena gore ke motho wa mohuta mang ga nnyane fela kgaetšedi yaka
ke a lekwa ke tore ke motho wa mohuta mamma ke ngwana mmago wa motseba kere Mary ka mo gonna ke mo tseba Mary ke motho mongwe gore like ga ka re o dira ntlo ke motho le obane nteo gore o nyaka go idia ka nnete a bone gore e dira ge ya ke motho a go rata gore yena ka botse ntho ga idia ya diraga okay wa morata ko kwa wena o le mama bunda ko kwa ke a morata e sa lo mo founela neng la mafele le go ba go dula le yena fa se la hlamula ke ne le mengwaga man o le ne mengwaga le boletse gore le rata ko kwa lena le morata kudu e fela le ne mengwaga le sa kgone go dula le yena le dula tloporo ko kwa dula matlerekeng mo e leng gore o namela ga tebile ga se 50 rand re ya leboga re ikwe le ga botse go ne le moratho wa lena o a tlileng ka mowe e le ge a be a swere ke malwetši le kgonne go mo alafa a fola re kgonne go mo alafa a fola jwale ngwanešo go tlile eng goba kwano ebile e feng mo e leng gore yena ngwano e le go moratho wa gago le mo alafileng a fodileng mo e leng gore o feleleditše a eba mosadi ya monna gago wa bobedi goba e ba mmane ya bana ba gago ka lenyalo kapa ka tša dithobalano le fitlhile jwa mokgaetšedi ka nke le no re nyetlelanyana gore go diregile eng gore ngwana wa bolena o a feleletše e ba monna e ba mosadi ya monna gago ebile ba belega ngwana ebile wena o bonagala o kare ga o ne mathata le taba yeo le fitlhile jwa moo taba e ke a kere rena re batho ba go bereka ka sedimo ya aga re berekang ka sedimo ge badimo ba laela ba re bana ba ka ke gopela gore le diese ge re dula fatshe re bona gore maranteki badimo ba re gopelang yona re ka e dia jwang mara ore re tla e kgona na ya aga ra dula fatshe ra e lebelela kana o dula fase le mankgaetšedi ya ka ge le lebelela ebile go ba go fitla e fitla mo sephetong seo sa gore jwale ngwanešo o ka no tšea monna ka šwena o be o dutse le mang fase ge le bolediša taba e ya badimo tabe ya badimo be ke dutse le ena mogala ba ka ge re bolediša o le ba babedi aga o ya le ka no tšwela pele aga a ra e bolediša ra bontšhana mabaka mola le mono ene mabaka ao le nna ke rile ke lebelela ka bona gore ka mokgo ntho e sentse e diragale ka gona ke tlabe ke phološa ngwana wa bese o ya o napile ke moka la re ge le fetša go e fetša wena le monna gago gore jwale tšea ngwano wa gešuo o tseneletša thobalano e be mosadi ya gago o be le ngwana le yena monna gago kapa wena le monna gago le feditše le kopantšha meloko e mebedi ya geno le ya bo monna gago gore tsebang gore taba e gona she ge e ka ba ba bongwana owe ba nyaka dikgomo go tšwa go mabunda a nyale goba e nobile taba lena le ba babedi la be la e fetša meloko e mebedi re ba boditse re kopane le bona ra ba tlhalosetša yona tabe kana ge le re meloko e mebedi ka kua ga bo monna gore a re batlile ka mo ga genu ka mo ga bo ga genu e be e le mang le mang le be le dutse fase le bolela taba ye ka mo ga ge ile nna ke ra ge le be le dutse fase kgaetšedi ya ka le kwana jwale gore monna gago a ka no tšwela pele a te phepa ka ngwana a genu ebe wena o be ka nako le beng le dutse fase le rera taba ye ya gore badimo ba re le fitlheletse kwano ya mohutamang ka letlhakoreng la genu ebe e le mang le mang le mang ba ba beng ba le gona ebile ba dumelana le taba yeo ge re be re dutse fase re bolela taba eki
nna ke nna re kwane nna le mogala ba ka re e bolela pasa ya ene go fetsa go e bolela ka tloga nna ka tutuka Mm. ka tšea le ene ngwane wa gesi ra ya gae okay ya re ya go ba tlhalosetša taba e ya gore lena le kwane gore le hlakane le monna go tloga tšatši leo aga le ile ge le fitlha ka gae la hwetša mang re fitlha ka gae ke kry-ile ena Mary mapele kgaetšedi aka kana ge o re ka ga geno ge o ra ya gae o raga Mary goba o ra lapeng la mokgekolo ae ke raka mo Mary a dulang ka mo seteleng se se a ke papa wa kry-a ga botse o be o ya go hlalosetša Mary be ke sa ya go tlhalosetša Mary ke be ke ya go tlhalosetša papa wa jwale papa go o dula mo Mary a dulang goba papa go o dula somewhere Mary o dula somewhere papa o dula somewhere Mary o dula somewhere jwale nkane ge e ka ba be o ya go hlalosetša papa go o sa ya kua papa go a dula mo ile go dula Mary awa nka se mo papa a dulang ke ya mo seteleng se a se abileng a re ke sa borena jwale ke ra gona gore go ra gore bo ya go tlhalosetša Mary ka gore papa go a dule mo kgaetšedi aka aowa be ke sa ya go tlhalosetša Mary ka re ge ke be ke ya ke be ke tseba gore ke tlo bitša le ena gore ke gae Aga, napile. awa re kwele napile o gorogile mo Mary a dulago go a diragala eng aga ka bitša ena papa ra dula fase ra mmotša taba e a dumela papago a ke re a dumela le ena gola ka mokgwa a re fetetseng ka gona o ganne aga and then go ganeng ga gage ke moka wa boela morago wa ya go itšwetša pele le mogala ba gago mola papago a sa ikwešiša taba ye wa gabotse ke kwano ya lena le ba babedi batho ba bagolo ga ba gona mo go yona tabe ke kwano ya rena re le ba babedi ke ntwe ke e bolelang kgaetšedi ka gore wena le ngwanenu le tlo hlakanela monna gago ebile taba ya gago le monna gago go kwaneng ga lena taba ye batho ba bagolo ga senke ba e approva ebile ga senke go e ba le meeting jwale nke o mpotse mo kgaetšedi aka o hlabile ka mo ga mabunda ke thabile o nyetswe ga botse o feditše o ile ga mabunda ka mohlobolo napile wo ngwanenu wo le hlakanetše monna yena go tlo diagalang ka yena ka baka la gore badimo ba ba monyakang ba swantše ba mo recognize dilo di tsamaye ga botse gore e beng makoti a ga mabunda semmušo le tlo e dira jwang ka gore batho ba bagolo ala ba tsentšha mo go yena batho ba bagolo a se go rara ba tsaiša a kere tabe nna rile go kwana le yona ra tsentšha bona batho ba bagolo bao kgaetšedi aka ko go kwa gabotse ene mo o hlalosetša batho ba bagolo ba ba go theditšeng ba le magaeng ba go kwa gore o puleng o diragela pele le morago o boletše gore o ile ga Mary wa hlalosetša papa go a ganana le taba ye mara wena le mokgala ba gago la no tšwela pele ka yona batswadi ntše ba e ganne jwale e molaleng gore ga senke go e ba le meeting wo o bileng gona magareng ga ba ga mabunda le ba geno go fetša taba ya ngwanowe gore ke mmane ya bana ba gagwe ga senke e ba gona ke botšiša tabeng ya gore gore ngwana owe ka baka la gore o šetše a thomile go belega bana ba ga mabunda le tlo e rarolola jwang gore e tle e be makoti semmušo le tlo montšhetša magadi le tlo monyala le tlo moagela ga gage go tlo diragala ngwana mo nke gore hlalosetše Khamana le kae? rona ra lena O boleleng ke Thato. o ko wena mmane ya bana Ke na o se ke bona mo gore taba e lebile mo nna. e be e se ya leba go wena kgaetšedi ka re be re sa bolela le ka mantšo a mangwe ra gore ga a šala go fa founu go ra gore go ne diputšo tše a palelang ke go di araba and then o nyaka gore wena o re arabe re ya go leboga ebile re ya go dumediša kgaetšedi yaka o ne mengwaga mekae
e 28 o ne 28 years o na le bana ba ba kae o moane o na le ngwana o motee wo o mo dirileng le monna sesiago monna sesiago o wa morata ke a morata jwale ka monna gago le dula ka ntlong e tee ka moka ga lena bo sesi ka moka le bo sebara re dula ka ntlong e tee ge o bitša monna o wa sesiago o mmitša mang ke molekane wa ka ke monna wa ka sesi ge o bitša monna wa sesiago o mmitša mang ke sebara o ke sebara re a leboga jwale sesiago o nyetswe ka mowe and then wena o no be o ile gone jwale ebile o belega bana batho ba bagolo ga senke ba dula fase ba go rera go ale ka mokgo ba re rileng sesiago ka gona ngwaneso re nyaka go kwešiša gore o kwagala o se ne bothata le yona taba yeo mara jwale potšišo ya ka ke gore jwale ka ge o le mosadi a sebara le wena ebile o belega bana le sebara ebile o le mmane ya bana ba sesiago lenyalo la gago o tlo feleletša o nyalwa ka tsela ya mohuta mang and then wa feleletša o e balega gago goba letlono ba gona ka mowe ga sesiago la hlakanela motse la hlakana le monna lenyalo le tlo ba gona ge batswadi ba ka amogela ge ba ka se amogele ke tlo tswela pele ka dira o tlo tswela pele wa dira eng ka nyalwa dikgomo tša gago tša ya go amogela ke mankae ka gore batswadi ba tla ba sa dumela ke tla amogela ke moloko e leng gore ke tabe ke ikgethile ya ko kae kgaetšedi ya ka go swana le gone jwale o kwagala o ka re go ne le ba e leng gore o phentše o bolela le bona ba amogela taba ye o nyalelwa ko malapeng a bona goba o nyalelwa ka ga geno mo e leng gore lenyalo le ga ba le approve go nyalelwa ka malapeng a bona o ka malapeng a bona monna wa lena ke ngaka ke nagana gore o tseba setšo kudu ebile o wa se kwešiša o tlo e dumela monna wa gago kapa badimo ba gage ba tlo e dumela gore yena a re a go nyalle malapeng a mašele mola e le gore ke motho o a kwešišang setšo gabotse a tsebang setšo gabotse gore badimo ba dumela eng badimo ba gana eng gomme ba se go le ba dira phoso ka gore mašela o tlo banyale ba re ba tla ba šupeditse re banyale kae kore gabotse le tlo dira gore batswadi ba be ba ikwešiše taba ye ya gore wena o mosadi ya sebara sa gago ebile o nyaka go nyala kore le tlo badia gore ba be ba ikwešiše gore taba ye e gona ebile e ya phela ka lebaka la gore ga ba nyake go amogela ka kapa nkono o botsiša ngwane gore o mmane goba o hlatswa dirope se se le kae re gona le bolela ngaka moreme kere taba lena e nyaka le ebeng ga botse e kwešišagala kere se se ya gone bana and then wena ga botse o eng o hlatswa dirope a gone mmane wa ngwana motho le motho bana ba motho ge ba nyala ke monna o moteng gore a gore o mongwe mo go bona e santse e be hlatswa dirope bana ba motho a go kgonagale gore ka setšo bana ba motho ba tšwe malapa mabedi o mongwe e be mmane so that's why ke nyaka go kwešiša pele gore na pele ke tsena mo ditabeng sesi ya gago o ne bana na ge nkebe sesi a se ne bana be re tlo kwešiša go hlatswa dirope ya sesi ya gore o ye go belegela sesi o mmele le bana and then lapa la gago le sesi e tlo ba le te a gone mmane a kgona le ro ka ba mmane motho o a leng ka mo ile sesi yago go tlo ba le mmane ka diphoso tse e leng gore batswadi ba rena ba paletse ko go di dira kwa morago ke ya go leboga ngwaneso ke phoso tse jwang tse ba di dirileng a ntate motho papa ka gona mo mogaleng ntate motho alright ntate motho ke tlo mo founela be ke nyaka go kwešiša mo ke gopela le feng se seganyane ga le gona gausi bothata go boima mma gore na le kae re gona le bolela le ngaka moremi ya kere a re ganane le se bolelang and then ke nyaka go kwešiša mo ngwane ge ba re o nyaka ke badimo
ke eng ke mmane goba ke hlatswa dirope ke mmane ka sega genu go a kgonagala gore bana ba motho go tswe mmane mo go bona goba go kgonagala gore go tswe hlatswa dirope ka re ka sega gabe re na mohlobolo o tsene ka lapeng le le tee gabedi mohlobolo o tsena ka lapeng le le tee ga tee and then ge e le gore ngwana o re monyetsing a be le bana and then re ya go nyala hlatswa dirope ka pudi ya tla ya tsena ya hlokomela motse wa sesiage a ba le bana ba le ya ba sesiage hlatswa dirope ya ba ka mo ya godiša kgoro and then ge se se ya hlokofetse re ya go tšea seantlo ka kua gare ga lapa lela ka pudi o tlo fepa motse wa sesiage mara ge le bana ba motho le boa le re gone mmane ka sega gabe re naga e kgonagale ke sa tsebe mara ka gore le lena le dingaka gore wena mmane o e tseba jwang goba lenyalo la bana ba motho e no mpha maele mo gongwe ke kwe gore na lena le tseba jwang ntate Moremi maele a gone gore nka go fa kare le nna setso sa gefi nka se go botse gore ke a se tseba alright mare ba bang godisitseng batswadi a gone tse ba ileng ba ruta tsona ka setso a ba le ruta selo a ba ruta selo ene rena se re se diang gone jwale nna re dira se badimo ba reng bana ba ka re kgopela gore kore a re gane that's why ke sa ganane le lena mara nna ke leiša setšong gore ge badimo ba nyaka taba e so ba swanetse ba re tsentšhe setšong se badimo ba se tsebang so gone jwale gabotse badimo ba reng ba ile ba nyaka ngwanenu gore a tla go thuše go ba gona mo bogadi goba ba nyaka gore ngwanenu e tlebe mmane ka re ke kuša gore batho ba bagolo ba ka se tšee ngwanenu ba mo dira mmane if ke taba badimo santse ba tšee ngwanenu ba mo dire hlatswa dirope ene hlatswa dirope ke ge mosadi a sa kry-e bana mo a ileng gona kgaitsedi aka ntwe le e dirang wena le ngwanenu bohlola bo bogologologolo ba mafelelo lebaka la gore ke re ke bohlola mo setšong re ne le hlatswa dirope ra boa ra ba le kana engwe ba e bitsang ra ba le seantlo le hlatswa dirope ga go kgonagale gore wena o kare o le mosadi o felletše o belega bana and then ke moka go a ba le lebaka la gore ba go nyakele hlatswa dirope goba ba go nyakele seantlo o le gona o phela unless ge nkebe ba re mokgalabe wa gago o swanetše a be le basadi ba babedi kapa ba bararo ebile gona mo go bao ba bararo e be e sa mo dumelele gore a boele ka lapeng la geno e be e mo dumelela gore a tšwele ka ntle a e go nyaka bommane ya bana jwale ngwano wa geno ga go ne ka mokgwa badimo ba ka tsogang ba monyakile ka gona gore e be karolo ya lenyalo la gago jwale ka tlhatswa dirope jwale ka seantlo kapa jwale ka mmane ya bana ga go kgonagale ntwe o e diang le ngwanenu ke bohlola bo bogologologolo mara ka baka la gore e rata ke lena e thabela ke lena le bana ba motho ga go neta ba tswelang pele ka yona badimo ba ba lehlahlang gore ngwanenu e be mmane ya bana ba gago waile e le gore ntwe re tsebang ka badimo ke gore ba ka se tsogile ba approvile ntwa mohuta oe ka baka la gore e nyaka ke lena e thabela ke lena tswelang pele le direng le te thabisheng kgaitsedi tšaka re llakaletša mahlatse le mahlogonolo mara ntwe le swantšeng le tsebe ko gore sehlola ke sa kgomo sa motho se a te tlholela re a leboga re llakaletša mahlatse le mahlogonolo tabeng tša bommane le bommamogolo ngwanenu a tšwele pele a belege bana le monna gago ke tabe e botse yeo a e ratago a e thabelago ntwe ke e tsebang ga go ne motho o mogolo wa bolena wa tlo tsogang a approvile taba yeo ka baka la gore batho ka moka ga bona ba e tseba gore ka setšo sa se Afrika ga e dumelege taba yeo ebile ga se yona ebile e ka se tsogile ebile yona mara ke sa bušeletše ka baka la gore e rata ke lena wena le ngwanenu e thabela ke lena le tšea badimo le khutha ka badimo gore badimo ba re badimo ba ka se tsogile ba kgopetse taba ye jwalo ka yewe badimo ba ka se tsogile ba approvile taba e jwalo ka yeo ke ya gago le ya ngwana genu ino e dirang le tseba gore
mpe re idiang e fošagetše ga se yona ebile badimo ba ka se tsogile ba inyakile ke a leboga prof gomme ntse re e dira le ka bolela ntse re e dira nna le ngwana befe badimo ba e amogetse alright ya nna ke ba le mamampotse mo wena go nyalwa o nyaletswe kae ka dikgomo ka re ke ne lengwalo le le bontšhang gore mo o ka re dilo ga di a sepela ga botse go felelela nna ga ke nyalwa ke nyaletse ga mothwa o nyaletswe ga mothwa alright ke bona o ka re se se šunya ka go bolela le wena ya o ka bolela sese Karabo hlalosa ditaba gore mathomong ba tšeo kokota Petersburg mo mmagwanyetšweng ge di boa wa tla wa re mogala ba go bontšhitše gore go nyakega gore o nyalwe ga geno ga bo papago ba tlhalosetše gore mathomong ba tšeo kokota kae ba ga mabunda ba tšwa polokwane o tšwa le nna polokwane ke nametše le wena ka Petersburg go sesiago ka go bo o tlile go nna rathoke o mpotšiša gore mane ana ba ga mabunda ba re ba nyako nyala ka re a wa nnana o nyalwa mo mmagwanyetšong gona ka ga nna be ke tseba ka mokgwa ke be ke go feta ene ra kwana jwao ra Petersburg ba ga mabonda ba re šala morago re buile morago le bona tšheleta mathomo ba tšo e ntšha ga mašapa go boa mogala ba geno a re badimo ba re o nyalwe ga bo papago nna sale ke no fetša ke go boa le wena le polokwane gore ba re badimo ba re ga go papago ke no di kwa ka pudi ya tsela nna a seng ko boa go nna o tlompotse le go o di a monyanya o di a monyanya kua nna a seng kompotse mara go a polokwane ke le wena ke kgopela go botšiša ye nngwe mo mama bunda mama go nyetse o hlabile o feditše ba ntšhitše magadi ba hlaba pudi mama ka goa le ka mogo nna ke e re golo a go dentse ne ba re botsa yona ka borena a kere dilo tse dintsi ke thoma go di tseba dilo mokaka ka mogo gore mamaka o yetse ga mothwa o hlabile o feditše ga mothwa mama ka ga mothwa o yetse o tlhabile ga mothwa koko alright e swara jwale kgaetšedi yaka mmago mama go shu koko mmago Mary o nyetse o hlabile o feditše ga mothwa papa moremi ke kgopela bana ba ngwana ka ena setšhaba se re theeditše ba re theeditše meloko le metswalelo ba re theeditše ga ba bolele nnete ba tlogele go kgaba-kgaba mo ke nyaka thušo ngwana ola a neng le ola kua ke swere bana ba bo mo ga motho a ntheetse papa moremi ya mapele ke fetšo nto gole le nyaka motho ke thato ga botse a re nyake thato re nyaka go lokiša le lena gore le kwaneng jwale ka bana ba motho a re nyake thato re nyaka gore le kwane jwale ka bana ba motho rena re le bana ba motho a se gore a re kwane rena re le bana ba motho ra kwana ke kwa bohloko papa moremina wa se ka re tsena ganong bana ba bangwanaka ba fetšantsheganyane mama bundahle bana ba bangwana ka bankoša bohloko ba bakala gore gone jale papa moremi bojiša ngwane gore na o ne society ngola le nkwe o ne society a ba ne di society right mathata ga ya go hlaga mo ke bana ba ngwana ka batho ba tlo ratanna go lokile potšišo ile ba ga motho ba go nyaletše ba hlabišitše morwedi wa bona a ba hlaba a bone ke itla le pampiri gore morwedi ya ka o palelang le ba ga motho a ke re papa moremi ba dula ke ga a tlile go hlakana le mašapa a dula le mašapa wa di bona dipampiri šidiwe ke a di bona e aga alright ke nyako botšiša mo mama bunda mmago ba re ga motho a ga a hlaba ga a fetša and then mama go kua a ileng gona Petersburg o hlabile o feditše o hlabile pudi a tlhaba le gona a fetša ko Petersburg alright and then wena o hlabile o ntšhitše mohlobolo ka gae nna ke tlhabile ke mohlobolo alright ka segageno ge ngwana mmaga a se a hlaba santše a hlabele kae mo nka go botsa maka ka re a ke se tsebe segale ya a wa butša Mary a e fetole ke Mary ka segageno ge ngwana a se a hlaba mmaga a se a hlaba santše a hlabele kae o swantše a hlabele ga bommaga kere and then lenyalo la mama bunda be le swanetše go ya straight ga mogotlane lenyalo la mama bunda be le se la tshwanela go ga mogotlane mabaka mapele mama wa tseba mama bunda a ke re mo re latela setšo sa segagabo rena re latela setšo sa segagabo rena ka segagabo rena ge mosadi a se a hlaba a ntšheditšwe magadi le ge a ka bolokelwa bogadi
ba bogadi ba se ba mo hlabiša mohlang ngwana ga ga hlaba a etswa ka lešira lenyalo le ya ga ga bomang le ya ga ga bommago ngwana gobane ka kua go a ya mohlobolo re ka se ntšhe mohlobolo ga motho mohlobolo wa mme o senke o etswa ka kua gare ga lapa thobela ba hlabišitše mmago na kgaitšedi yaka ema pele re kgopela nke o skwa re dia bana wa kry-a o bapala tšea ke ya go foranne polelo e re mmago ba ga motho ga se ba mo hlabiša jwale ke efe ye o nyakang gore mo re nyaka go tseba gore e arabilwe ya gore ba ga motho ga se ba hlabiša mmago gore a re ba ga motho ga ba nyala mmago and then wena a ke re ya go botša kgaitšedi yaka gore ge ngwana mmage a se a nyalwa lenyalo la gage o nyalela kapa o nyalwa ga bo mmage ga bo mogolo so wena o protecta dilo tše di ratang ko wena o sa nyake go tseba gore na ka setšo se reng o protecta diphošo tša gago ene ge ke go theeleditše wena go ya ka wena lenyalo la gago le sepetse ga botse ge metlhobolo e tšwele ga motho no re a leboga re ke mmotšiše mama bunda hlogo ya kgomo wa gago ya malome e tšere ke mang lebaka ke le nna malome wa go tšea hlogo buang ka lapeng la ga motho mmage morwedi ya ge a se a tšwa ka lenyalo la go felelana la mohlobolo ga a fitla ga motho wa bona mama moki a go loewe re bontšhana se sengwe ebile e ba thuto ye e leng gore nto ge le ka se ihlokomele e tlo senya e be e senyetše le bana ene nto ngwe e leng gona santšeng re tsebe setšo sa sega ga borena lenyalo la gago le be le swanetše go ba ga mogotlane go tšwe malome ere ke go botse ga mogotlane go tšwe malome wo a swanetšeng a tšee hlogo a ye go e jela ka lapeng le le swanetšeng ge e le gore ke gona ka mo gae re tsebe gore hlogo e ya ka mo malome ga a ne lapa hlogo e ye ga malome rakgadi wa go go kiela nama kgadi ya go go kiela nama e swanetše e be gona ge e le gore mmago nyetšo ga se a nyala re nyaka kgadi ya ka mo gae gobane ngwana mmaga ga se a hlaba fetša o nkwešiše re nyaka go ne dilo tše dingwe ka lenyalo malome ka kapa batho ba swanetše ba di tsebe jwala ba mathomo ba go amogela dikgomo swantše borielo plekeng e right kgomo e santše e hlabele plekeng e right mohlobolo santše o tšwele plekeng e right re tlo founela ba ga motho ra kwa gore ba ga motho ba reng mara ge re ka kry-a e le gore ba ga motho ba re ga ba hlaba gona gore re le ngwane o mongwe o ba moswering lenyalo la gage le ka se tsogo le lokile gobane ba santše ba thome ka go phošolola mohlobolo ka sega ga bo bona ene mama ke ngaka ke kwešiša gore ge o le ngaka sa mathomo santše o tsebe setšo sa segageng ke se ke ba botšang ya mathomo ke re a go ne mmane wa bana ba motho ka sega ga borena a go ne mmane ya bana ba motho ka sega ga borena because bana ba motho ge ba tšea ke monno motee a ba tšwe malapa mabedi santše ba dule ka lapeng le le tee mara ka lebaka la ge o la hlokofetše go ba sabe le bana ke mo badimo ba tlo tlang ge badimo ke tlo go botša ntongwe malome ka kapa ge badimo ba re nyaka mosadi a se wa gago kua go tsoša lapa la borangwane go ba la tate mogolo le e leng gore lapa leo le hwile ke ra re lapa leo a le sa le gona ntane ba hwile ka moka ka moo re ya go tsoša lapa re tsošetša rangwane re tsošetša o mongwe wa ka gae and then wa bona ge monna a nyaka basadi ba babedi santse o ne gore monna ke nyaka o ke tša kgoro re bolela ka a re sware gona mo re sa bolela ka semeremi mamashu mama ka segaga bolena ka semogotlane e sepela jwa polelo e bolelang moremi e ya phela wa bona nna ke lebele papa wa ka ka lapeng la ramogolo wa go be go sene bašimanyana e be e le basadi ba nywalwa gomme dikgomo tše di a dišwa ka mo ga bo papa o tšere mosadi wa lapa la ka mola e beng e le basadi fela ka dikgomo tša gona gwa lapa la gona wa kwešiša aga
jwale ngwana o khuaka o mo kwa ka mokgwa totomamalo mo tso re tšatšile a bina monyanya oe ga mothwa mmago ba tlile kua jwale polokwane a dutse ka kua ga borena a re go papa a re go mokgala ba ka re papa ga ke nya ke go tlhokeya kua nka se prof nke tabe e tlo dukologa solo nako e telele foune la mbaga motho mo nke re kweng se se shunya go bolela ntate moremi batho ba ga ba sa itia ba ba laolwa ka di-remote tša Sesotho ka gobane mmatswalage o sa phela le ratswalage go ra gore ngaka Mavunda ena o dirile moteng ngwana o bonnyane o ba reng ke mmane o ile a fonna papa ga re papa ke kgopela gore o tlontšee papa ga re o reng a re papa o tlontšee o se ka šia ke nako ka network ka ga e buile kgona go lela lo tša nnete re gopela gore o ntšhe Mabunda mo moyeng a theeletše radio frequency ke 96.3 mama kere theeletšang radio re founela papa lena wa ga mothwa ke ena a tlo re botjang gore o hlabišitše mma lena go ba ga se a mo hlabišana before ka montšha nke re kwe Mary gore yena Mary o rileng ka taba tše ka gore ba re ba kry-ile yena ba di fa yena founu she Mary taba tša go nyala tša mosadi wa bobedi a wa ba ke ra nna ba ke reile papa nna ba mphonetse ke le malopong ke bina koša papa mphonetse a re ba enshiba ka ra wa mogala ba gapo ka sempitše ka ga gago a re ba enshiba ka ga gago a se ga ka mola baba kore a ke rectifyeng ga botse tabe ka re ke a kwa lefela le re ga Mary a se ga ka mola ke ga mang ke ga gešo ke ga mang sefane ke ga mothwa then e ba ga mothwa jwang papa go a sa nyala mmago ntate ka kapa gape mo ke mathata a kere wa diko nke re founileng ba ga mothwa wa tseba e re ba sa nyaka ba ga mothwa ne Mary nke re le bontšheng something mo re le bontšheng something ke kgahla ko gore wena o ngaka mara bophelo ba gago bo dutse godimo ga diphošo ditiro tša gago di dutse godimo ga diphošo ke nagana gore bongaka ba gago ke ba setšo ga se ba sekgowa ene ka gare ga dilo tša setšo o tseba gabotse gore gone jwale mmago o palelane le ba ga motho a kere and then a ya go nyalwa Pietersburg ba montšhetša magadi gape ko Pietersburg and then lena mma lena a tlhokofala a le Pietersburg a bolokelwa Pietersburg and then ga a bolokelwa Pietersburg lena le bana ba gage la bua la ti grupa ka diphošo tša lena la phela ka mokgo le ratang ka gona la tšea mokgekolo la mmela kua thoko because go ne le dilo tše dingwe tše e leng gore mokgekolo o di gana ka go tseba gore ga se tšona ene mokgekolo woki dilong tše dingwe gore a se ka di šala morago ga a nyake go ba phate ya diphošo tša bana batho ba ka mothwa ga se ba nyala mmalena batho ba kua Pietersburg ba tlo le ropa ka gore godimo ga magadi a mmago lena ba hlabile pudi a re no re ka moka ga bona ga ba hlabiša mmago lena o gona ntate mothwa ntate mothwa re a le dumediša re a leamogela pitšeng tše kgolo motse community radio station ke nna ka kapa redi le gona mongaka awa re gona ke boletše le lena manthapamanyana ka le kgopela kudu gore le theletšeng seyalemoya le tšhatšišeng difounu ebile ke leboga ge re kgonne go le hwetša go ra gore ka nnete ruri le a tshepagala re ne le mokgekolo mmamogotlane ka fa re na le morwedi ya lena Mary re na le mmane ya bona ge e ka ba lebeletheditše seyalemoya re boletše le ba ga Mabunda ka kua le Mabunda le ke tla re a ke no re le ngwana mmago Mabunda re se ka re mmane ya bana a se mmane ya bana re tla betha ke badimo ntate mothwa mosegare ke ile ge ke go botša gore ke founetše ka kua ga Mabunda ka bolela le mokgekolo wa Mabunda la mpotšiša gore go ne le o mongwe gona ka mo o mongwe le boletše le yena ka re awa ga ka bolela le yena e fela mo mogaleng mo re boletše le yena re kwane ke nyaka pele re ka tšwela pele nke ke no kwešiša taba e tee fela go tšwa go lena le ba ga mothwa mmago bana ba le monyetše la mo hlabiša la moroša mohlоbolong tate mothwa monyetše a ka mo hlabiša ga la mo hlabiša
ge le se la mohlabiša go ra gore ga se la monyala ntate Mothwa re ka no tswela pele ngwana ke bolela ka Mary o swere ke badimo malwetse a motsena a tla go lena le hlalosetša gore badimo ba re a bine malopo go ya ka yena o buditše kokwage a se kwane le tša gage and then ke moka ngwana a tla ka go lena a o tikišitše ga Moremi go ya ka mokgwa bolaka ga ona a tikiša thwasong and then lena ka go kwa gore ngwana o wetše mollong la mošala morago wa go nyaka go kwa gore na ditaba tša ngwana di sepetše jwang thwasong ya ngwana ka moka ga yona go tloga mathomong go fitla mafelelong le ya le mohlola le mofatše le mofantšona le mothegamo le mothegang gona le ba ga Mothwa le ile go a ba le mo e leng gore le ile la kopana le ba ga Mogotlane gona go bolela ka taba ya thwaso ya ngwana a senke re kopana le ba ga Mogotlane ka gore ba ga Mogotlane ga re kgone go kopana le bona ka fase ga mabaka a mafe ntate Mothwa šetše le boletše gore mmago bana ba a ka monyetše a ka mohlabiša taba ya gore ke palele ke go hlakana le ba ga Mogotlane e thomile gona moe go mmago bana ba e thoma ka tsela ya mohuta mang nna le mmago bana ba a senke re pallana re palledisitše ke batho ba ga Mogotlane o ke bona ba ba tšo tšea ena mmago bana ba nna ke tona ba mothotha ka ditonka ba mo tšea kae ka lapeng la ga Mothwa ba mo tšea ka lapeng la ga Mothwa aga ge nna ke fihla ke kry-a a se gona ke lekile go monyaka ka hlakana le ena mo ke hlakanang le ena ka mmotšiša gore hleng ke bona go se gona ka gae ya raowa ka gae ba ntatile ba ntšere ka re ba le ba go tšere kana mokoki go ra gore ka nna le wena go padile a re go nna re no a wa pala ke nagana re o nyake stene ka re mara ke tla nyaka stene iwang ke sene tšhelete tate ka kapa ke gorile le mosadi o ntša dula a kua ga bonna le ena re ke mo utswa ntse ke ntšhitše magadi ke mo utswa go fitlhelela ebile ba ga Mogotlane ba kgona go bona re ke a mo utswa ebile ke hlakana le bona tseleng ka mogalabe a ntshepiša dingathama gona ba be ba mo tšea mosadi ba mo tšhabiša ba mo iša Pietersburg ba go se ke sa bonana le ke le tsene ganong ntate Mothwa ga nnyane kana mo ge le re ba mo tšea ba mo shifta mosadi ya lena e be ile segole mo a beng a sa kgone go tepolelela go gana kapa go dumela kapa go bontšhana le bagabo ba mo latile ka ditonkana a dumela la tšwela pele le yena a le ka gagabo a sene bothata a dumela ba mo tšhabiša a dumela ba mo nyadiša a dumela gabotse mosadi ya lena be ile motho wa mohuta mang kanteng ka kapa ke no se tsebe gore be ile motho wa mohuta mang ka gore le nna tše bedimo ga dintlaba oya mre malome ka kapa emampele a fetšeng pele le tete le bolela ntate Mothwa napile ya ba gore mokgekolo wa lena ba mo tšhabišitše ebile ba mo file monna go ya ka polelo tša lena ba mo nyadišitše e napile go tšwela pele aowa napile ya ba kana mokgwa wa sepetša ile gona koo mara wa šala bana ba babedi o ba se le yena kua bogadi ba se le yena koo ya bana ba šala then o ba reng ke Mary a fela ena a itla kua go nna kua gae mara ba molata tate ka kapa ba mo goga ka gae ba mo itidia ba bolela gore nna ke selo ke no ba modidi ka tsoga ke kgonne bana ba bona ya go fitlhelela mo e leng gore Mary o ile a botša nna re ge nna ke sa dire selo yena o tlo tepolaya ka buša gore gabotse ngwana o kwa ka ka morata gore a tla tepolaye a ke tle dumela go fitlhelela ebile re išana dikgoto ka baka la ngwana o a sa nyake go dula kua Pietersburg ebile a sa nyake go dula ga Mogotlane
a nyaka go dula le lena a nyaka go dula le nna aga ee napile la wina molato la dula le ngwana more mmago bana ba o tlhokofetse o boloketse gona kua polokwane kua bana ba buile le kwagala le tloga lena le segotse se segolo le bona morwedi shule kua ga mabunda o nyetswe lenyalo la ngwana wo jwale ka ge lena le papage le tseba setšo mohlomongwe ebile le sekwiša gabotse goba go ya ka segagabo lena segagabo lena se a dumela ntate motho wa gore ngwana wa ngwaninyana a nyalelwe ga bo papage a se a nyala mmage setšo seo ke be ke sa se kwešiše ka nako e ke be ke sa tsebetseng ge le hlabiša mosadi ya mabunda more gone jwale ge le agetše bana ba le re ke ga mma bona ebile ke ga mothwa mola le se la nyala mma bona se a dumela sona ka kapa ge ke aga motsola a se ka aga motse ke re ka ga mma bona o ka re Mary o ile o e boletse ka mokgo ke bolelang ka gona o tla ilukiša ge e ka ba go bile le misunderstanding between lena le bona lena le ile ke ga mang motswadi aka motswadi ka ge ke aga motsola ebile ko wagile ke se gona ke le Janfel Mary e alla bošego le mosegare a re ena ga go ne mo a dulang gona e ke mmotsiša ke re kgane wa o sa ye go dula ga motho goba ga mogotlane a le šupa le martha ke mo ke sa ye a re bokampane ke tlaanaga ka bona gore ke tla dira jwang right kwešiša gore ngwana ka ga a swanela go tlalanaga nna ke le gona ke ga botse ntate motho a le berekile le agile le nyakile stene le agile motsešule ke ka ga mang ka mola ka mola ke ga ka ke agetše bona mosadi ya ka mola ke mang ka gore lapa le lengwe le lengwe sontse le be le mosadi ya ka moo a kere ke mang mosadi ya lapa le la la gago ntate motho ke ra gore a ke re lapa ke la monna le mosadi jwale le lena le reng le leagile ke la mma go bona le reng ke la lena le nobe le beile bana ka mola ke ga lena mosadi ya ka mola ke mang ka kapa monna polelo ke sa ishilang ka so ya ka gore ga botse o tlo feletsa go diregileng ka gore ke agile lapa ke nnete ke agela bana ene mma bona a nyetšwe kae jwale ngwaneshu ntate motho wa tseba go kwa ga botse motswadi yaka jwale morwedi ya go wo wena o mo hlabišitšeng ka lapeng la genu wa montšha ka mohlobolo a ya ga mabunda jwale ke ba babedi šiba le ba hlakanetse mokgonyane ya gago e go swara jwang tabe gape tabe a e nthobatše ka gore ba ile ba tla kua go nna bana ba e tla go mpotša gore badimo ba re go ngwana o santše be mosadi wa bobedi ka mola ga mabonta ka botšiša gore ge e ba mosadi wa bobedi e ba mosadi wa mma ba rao wa yena mokgonyane wa gago ka re nna ke ba fetotše ka re tha senke sale ke betlwa nte o senke ke ekwa ebila senke e bona ene selanka le tlile mo go nna ke no se idumele le ga tee tabeng ga ke nyake le go ekwa le nambe le e kantse ene ebile ga ke nyake gore wena o be mosadi wa bobedi ku wo jwale ntate kwa ebile ke nyakile go bitša ka sefane sa mokgonyana gago wa mohlobolo ntate mothwa mokgonyana ga go šule kua go theeleditše barwedi ba gago ba go theeleditše ba babedi ba e leng gore gone jwale ge ba le so ba dutše fase ba theeleditše radio o mongwe le o mongwe o te putša rena e kgonile go tla ja nna kapa go tla ja se senang
nke o bolele le bona ba theeleditše radio ba go theeleditše o ba fe maikutlo a gago ba go theeleditše gore ba tsebe gore go tloga gone jwale o te kwa jwang ka se ba se dirang kua e le ba bararo. Alright. Karabo. Ntho e le dirileng le tloga le tsebile tseba bile le tsebile gore a senke ke idumela ene ebile nka se tsoga ke idumele mara ka baka la gore lena le ne maatla a go mpheta le dirile se lena le senyakago le kgotsofatša dipelo tša lena mara tsebang gore ge e le nna ka tate Tho nka se tsoga ke idumele ke ebile a ke iko bose. Jwale ntate motho gape Mabunda o sa etla o tlo go fa dikgomo tša wo monnyane le ya go disepediša jwang ditaba tša wo monnyane mongaka ka baka la gore ke mosadi go jwale ke re bolela so ke mosadi ya monna o mongwe. Tate ka kapa mna ke ile ka tswala nna moki le ba re ka ya gona kua ke ile go bolela le ba ga Mabunda ka yena ngwana gore ke kgopela ngwana ka gore ebile le ga e hla moki o tlile ka mokgwa ke sa kwešišeng ebile le mo tšhentšhitše le bolela gore ke ngaka mara ebile gone jwale o šetšane ngwana ke mosadi bale ke kgopela gore ke tle ke tšee ngwana nke ke go dula le yena fase nke ke ko gore ga botse tlhogo ga gage e mmotša eng. O ntatoletse pele ga batho ba ga Mabonda le pele ga bo morwa rre a re yena ga e felo mara ka re ge ke mo lebelela ka no kwešiša gore no man mo a di tsamaye ga botse. Le bone o ka reng ge le re o ka re dilo ga di sepele ga botse mongaka ka mokgo a mphetolang ka gona ke kry-ile o ka re wa tsa tloga ga e sa tšea ga botse. Go ne le polelo mo ye e rego o ile a le founela re nke le tle le ntšieng ebile le seke la senya nako ka ponyo ya leihlo te ponagatšeng ke nnete ga kakang taba ye ke maaka ga kakang aowa ke nnete e napile ge o ya kua o molata and then wa diagalang a latola ekwa mola a ile tla o ntšee tate ebile o seko wa senyela ntate motho a gore a re lena le fitlhile ka morago ga nako ye ngwane o la beng a e beile a tseba gore dilo di tlo loka di tlo sepela ga botse jwale le fitlhile lata nka dumela ntate motho jwale a re bolele motswadi ya ka nna le wena bana šiba bo Mary ke makgare ba mabotse ke mayelo pounu ba sa tlo bona ke bo kakapa mmago bana ba o nyetswe kua polokwane ba montšheditše magadi ebile o boloketswe kua se sia bona o monyadišitše wena jwale go tloga gone jwale ka baka la gore ke kwa o ka re o eme ka makgarebe bana ba ge ba šeba bone ke bo kakapa manyalo a bona o tlo a tsamaiša jwang ka baka la gore ke kwešiša gore gone jwale wa tseba gore go swanetše go diragale eng go no fa mohlala ngwanešo ke a tseba gore wena o le ntate mothwa o ka se tsogile o dumetše go itšwa ngwana ka mo ga gago ka mo ba re ke motlogolwa go ya go nyalelwa ga botatage lena le sa ja selo le tlo e bereka jwang motswadi tate kakapa mošate dipolelo di ba gona mo lefatsheng batho ba boledišana and then polelo ge di boledišana ge di pala di apala and then go kwa ditaba ke tseba ba re mosadi a ntšhetšwe magadi gabedi a nyalo gabedi awa ba re ga a rwa le mohlobolo gabedi mongaka ge a ntšheditšwe magadi go apala ba no montšhetša gape a nyalwa ba moroša mohlobolo lenyalo ke mohlobolo ga se magadi alright nna ntate ka kapa a ke ne bothata fela mara go tlo ya ka bana ba gore bona a kere ge o la mathomo ga a tlo šalela nyalwa ka mogagišo la mathomo
ntšhetšwa magadi gona kowe Pietersburg ya nna ebile a bampotša nne ke no kwa ka morago ge ba e tswa go boa ba e tla ngwana a ba tswa o ba re o bile ba le mo meleng ba rone 9 months and 3 weeks a bele ba ile ena gore ena le monna ga ba ile ba tsamaya ba no gore taba ja o se la tsamaya ga botse o ile go rong ko le tšontšha maga santse o ye a bo papa so nna ba ile ba fitlha ka no ka gore letli then le mpoditše ke bona ra gone problem boela morago gape then lo felletša magadi a o ko nambile ba re bjane mara sho wa ba jwa ka no ga ba jwa gone taba nna ke tla mo direla segagešo then gore a kgone go ge e le gore ke badima kgone go belela so ke nnete ke mo robaditše kua gae then ka moswana ga gona ba go bolela ba kgalabe ba kgekolo and then a boela ko ba raoa ebile o beletse ntate motho a ke kwele so after mo nambile ge ke sa tsheditše gore ba santse ba boele kua ba ye go feleletša ba boa go nna ba raoa go feleletša gona a re saya ba re go no swana le ge re dire tšhelete re e latlhetše ka moleteng then ka re no mmalena ena gore ba re mmarena ebile a nyake go kwa seo so tate ka kapa nna ke ile ya ntlala dimpa mara ka gore be ke ne le bagešo ka gešo ba ile ba re nota ke ka gore šifa bana ba moenta ga mogo tana re kgone go bolela le bona gabotse a reng ga tšeane re go kwa gore tšeane na o tla re tate motho a le kae alright o ile a lefa maele mokone more thobela ke re le ile la ya go mokone a lefa maele a gone molato ge tata a lefile maele ke a le dumediša ke moremi a kere morena wa ya ntate motho go na le bošaedi ene bošaedi bo boleng gona bo nyaka go lokišiwa sa mathomo bana ba ka nako nngwe ge ba lla ba etla go wena o kwa bohloko bale ka papa go bona mara bona bana ba fetša ba go diriša diphošo and then o riela dilo plekeng e wrong ene a go nente o ka e dirang because o papa go bona ene ba llela go wena ene ke bana ba gago ba kwela bohloko sa mathomo taba yela mama bunda e bolelang a re yena ka segagabo ga a tsebe gore ge mosadi mme a se a hlabišwa a tšwele fela ka magadi o swanetše go hlabelwa ga gabo ke ne nneta gore mo gongwe le wena o ka ba o tseba gore ka sega mothwa ge ngwana a se a hlaba a fetša a ne le ngwana a šetše a godile santše ya go hlabela ga gabo mmaga ga ke tsebe le tseba jwampa nna ke no tseba gore ngwana a swanela go hlaba motswadi a gaga a tsebe a hlaba ya gore a ye go hlabela ga bommage ge mmaga ke no tseba ga a se mmaga sa hlaba o santše a letele mmaga a hlabe pele ke tsebanye ke go kwele ntate motho go na le challenge kgolo mo ene e nyaka go lokišwa taba ya mathomo sesi mme mama bunda o hlabile o hlabetše ka lapeng la ga mothwa ka malapeng la ga mothwa ka mo a hlabetše lebigile re bigile more lebigile la re ge le bega go bigile ba ga mothwa fela go bigile ba ga mothwa fela lapa ka sega ga borena ge le begwa nakwela go e kwa malome ka kapa go botšiša gore mosadi wa lapa le ke mang go swa le bega ke batho ba gabo monna le bega le ke batho ba gabo mosadi so lapa le le begilweng ka lehlakuring le le tee fela e le ge le begiwa le begwa ba rekela ga mothwa and then o le ntate wa ka mola ga se phošo mara se swanetšeng gore se be gona santse re sepediše dilo ka mokgwa wa maleba ka gore re bitše ba gabo mma gobane gone jwale le mapele ke go tsena gano gano gore motswa wa motho o begile gore o mofe ke ra mo mme mabunda a hlabetšeng gona o hlabetše kae mo ke ga mogalabe mo o hlabetše ka ga geno all right
le last born ka mo gae ke first born o first born ka setšo a ke re ga a santse a nyale o swanetse go ya go nyalela kae ga papage ge e le gore papage o tlhabile mara ge papage a se a tlhaba a ka se ye go nyalelwa ga bo papage ke number 1 ke phoso ya mathomo go ne le phoso ya mohlobolo mo la tabeng ya Mmamabunda mola tabeng ya bobedi ka se ga bo rena ntate motho go no go nyala bana ge mmago bana e le gore mo gongwe o sepetse le ntšhitše magadi and then go se feletswana ga botse re na le tsela ya gore re nyala bana so ke ne kwešišwa gore bana ba ka gešitše le ba agetše ga bo bona go santše go be le tsela ya go nyala bana ba gore le ga e lela la ga bo bana ba badimo ba ga bo bana ba ba ga bo mme ba re ge ba ba nyaka ba tsebe mo bana ba ba leng gona bana ba ba riele jwala ba ba laelele ka kua gae badimo ba tsebe gore ba ba nyakela kae ba tlišwe semmušo ba tšiša ke ba ka kua ga mogotlane Mr. Moremi thobela polelo e bolelang ke kwa monate fela ka gore ba ga mogotlane ba mowe polelo ya gore ke santse ke nyale bana ke nagana gore ba ekwa ka re polelo ke neng le yona fela ke tšhaba batho ba ga mogotlane go lebana le bona ka gore ga senke ba nweša metsi e sale mogekolo a senkanyaka le go mpona mo bophelong ba gage ke tšhaba le go mo lebantšha tate Moremi ge mosadi a sepetse a ile kua ba motšere ke rumile ba gešo gabedi gararo gore ke itimeletše banna ke nyakana le mosadi ke ya gona ka mola ke roma ba gešo ka ga mogotlane mara ba buile kua ba mpotša gore monna mothwa la fela toulo ka kua ga mogotlane ga go ne nto e tlo diregang ba motšere jale ke tšhaba a ke kgone go bolela le batho ba ba ga mogotlane ba a ba nyake le go mpona jale ke nagana gore ke sentse ke hlabiše bana ke tipotšiša gore ke tlo ba hlabiša kae jwang koko ke thereso ntate motho a le moganela e tla ka gae wa di kwa taba tša di bolela Moremi o no kwa gore a ke se gore o le senyetša nako nka ba bolela ditaba tša bophela wa bona mmago bana ba ga e tla ka gae wo e be seo o tlile bošigo tsena ka 12 o'clock a e tlo tšhaba ga motho go le boima ngwana o la ga re kira kwa tše e leng go bane bile ga gabo ga di sebe ke go tšhaba ga ngwana ga motho o e se ngwana e se le sea wa di bona dilo tšeo mo di ya go botša tate Moremi bana ba ba godisitše ke nna ke ba tsentše dikolo nko dilo tše ka moka nnate ge ba thoma go tšwa matlhale gore ba re bafo bana ba le ba thoma go ntlhapa diatla wa mmona monna wa bolelang gona bjale o ka mmotšha gore na mokgekolo wa gone o ka ga ena wa mošupa a gona o dula le one mosadi speech a bolele nnete ngwana ka o tlile bošego jwale gone bjale ko a polelo a e bolelang a se ka re o kgatlhiša batho ka ge ngwana ka bereka ka ditonki a gone ka rikane e tsweng go rola mmaubi a sa phele o tlile bošego ka 12 o'clock a tlaba ke se a ba se bone o be se ngwana o tlile a kukileo ya nna tsa koko go njwa le nto ke nyakang ke nyaka re berekeleng go lokiša diphoso tše di riagetšeng go njwala a ke re bana šiba ene ge e le gore bana ba ke thereso ba nyaka go ya go nyalwa ba nyaka go ya ga bo bona ga mothwa bana ba ke ba swanetše ba nyadiwe semmušo ba ye ga mothwa semmušo so ke mo ke reng le tla ba le bothata ge ba ga mothwa ba ka tla ka kua gae na a re gatelane le ba ga motho a Moremi re nyaka go lokiša yona ye ya gore go gatelanwe bana ba ba fetše dilo tša bona di loka di ba ga botse ba ria dilo tše di raete ka re go ntšwe le koko wa mmana Mmamabunda lebaka la gore badimo ba mmotse gore go nyakega mosadi ke lebaka la gore badimo ba bona gore batho ba dirile lenyalo mo go rong number 1 o tswa go ntšhetša magadi ko mmaga ileng gona o sa ile pleke wrong o buile o ile ga motho o sa ile pleke wrong that's why badimo ba mmona o kare a se mosadi a nyala fetša gobane badimo ba lefelo le a nyaletšeng go lona ke lefelo le le wrong so that's why ba bona o ekwa lentso le re ba re ke buelle ka kua ga motho ko o nyaka mosadi lebaka gore badimo ba bona gore mo go nento e sa sepeleng ga botse so a se gore badimo ba nyaka gore monno la a tšie motho le ngwana ga bonne jale go bona ka šalla ke itla mo bitseng tša kgole ke kgopela thušo ke tšhoša ke gore na le go ile ka fihla ke o di ya eng ka gore bile le society ga ba natšo
di-society santse mary le ba bagolo santse le be le di-society a ne di-society ene o ne bana babedi no ya mary ya go tlhoka society a re tlo ema le yona mary ke le society baba Capitec o ne society alright o mmoditse koko gape mohlang o hwile wena nna re o tseba ka santse re tsholole dipheko mary gape mary lena nto le iriang a se yona koko bana ba santse ba nyalo ba mara sa mathomo santse ba ga motho le ba mogotlane ba dule fase ba lokiše ditaba and then ge ba fetša go lokiša ditaba bana ba ba ye go nyalwa ga botse ba išiwe kua ga bo bona semmušo and ge bana ba ba nyalwa ba išiwa ga bo bona semmušo re swanetse re tsebang gore re yang ka mmagomeri gobane mmagomeri o ku and mmagomeri a leng kua koko sa mathomo a ke re le ba le ba kua ba nyetše ba ntšhitše ba tlhabile pudi le bona go hlaba pudi a se gore ba feditše awa ba santse ba boe ba tle ba nyale and ge e le gore ba sa teponagantšha potšišo ko gore na re o dira eng ka ola lenku that's why go le kotsi gore ngwana ga a se a fetša go hlaba re motšee re ye go mmolokela ga ga bo monna gobane ba bo monna ge ba ka hlanama gare ga sebaka-baka ngwana rena a leku re o fetša re dirile eng nkore ke botse something prof before o tswela pele ke tlhoke bona motlho mongwe e diregile motlho mongwe ga ya direga bo koko ba tla re botša ke nagana ge mmago a tlhokofala bošolo mogolo ne ge go e ba le lehu go tlhokofetse mosadi ke phentše ke bona di-family tše pedi di dula fase gore ka baka la gore re a re a feletšana gabotse re bereka jwang and then ba fetša ba dumelelana ka nto ngwe ba e bitša gore ke kgomo ya legare ge kgomo ya legare ba bo monna ba e ntšha ba e fa ba bo monna gone ke tekwa gabedi ge ba ga bo monna ba ntšha kgomo ya legare ba e fa ba ga bo mosadi nke o re tlhalosetse gore na kgomo ya legare ke eng kgomo ya legare malome ka kapa ya ke kgomo ye re dumelelelang mosadi ka yona gore a ye go kgona go roulela monna wa gage emapele ya legare e tswa ge go tlhokofetse monna goba mosadi e tswa ge go tlhokofetse monna a swanetse gore re ye ga bo mosadi a tle a kgone go riang go tla go roulela monna wa gage and then ge go tlhokofetse mosadi gore ba bo monna ba feleletse ba dumelelana le ba ga bo mosadi gore ga re gane gore ga se ra fetša mara re kgopela gore re motšee re mmoloke e be wa rena go ba go diegileng ka setšo goba ponelopele e ba eng gantši nna ka mokgwa ke e tsebang e ba re e dira ge e le gore monna le mosadi ba ntšhitše ebile mo gongwe šetse ba beile date ya lenyalo goba re a tseba gore ngwago o tlang batho ba ba nyala re dira ntwe re tseba gore batho ba go se go ye kae lenyalo le tlo ba gona ene re dira ntwe re tseba gore mosadi wo o ne bana kua o nkwešiše ya because go ntle gore ke botšiše soke re bolela ka taba ga motho a gone jwale gore motho o swantse a nyale bana go dirageng go ne le taba lengwaloše mo e leng gore mmago bana ba o bolokilwe gona go ya ka agreement ya ba kua le ba ga mogotlane re feta jwa mmowe before re lokiša ya ga motho wa bona taba ya lengwalo le eno ba ke no ba ke šia go lebala mo moyeng mara ge le ke la ga mabunda ne leo ke la ga mabunda le ke la ga mabunda ba go kwana le mashapa le ba go kwana le mashapa so wa tseba go riagalang malome ka kapa ka sega ga borena ga botse setšo sa sega ga borena ga botse ka molao motho o swanetse go bolokelwa bogadi ba gage ga a hlabile a feditše taba ya gore re dule fase re le meloko e no ba dipoledišano tša ge re bona ka sekgotsi re kwana ebile re tshepana so go njwale nna ke ikwešiša go thweng before go tlo tsena ye ya ga motho go swantse go fetšwe taba kua pele lebaka ke gore mmago bana ba o boloketšwe ku number 1 number 2 bana baki ba filwe koko semmušo ka agreement ya ba le ba kua le ba ga mogotlane gore bana e sa le ba bannyane mma bona o tlhokofetse koko ga ba godiše go ra gore ba le ba kua mmago bana ba a boloketšweng gona ba emetše gore bana ba godile ba swantse ba boe gae ka agreement jwale bana ba phatlaletše taba yela ya kua e fetšwa jwang gore ya ga motho a e kgone go tsena e take over ba e fetše wa tseba kua santse go riaga le malome ka kapa nta mathomo santse re tsebe gore na monna o ba nyetše mmago mary o ka yena ko o sa le gona and then o sa tla mo
mo gae sala e tla gale and then ke mengwage mekae a tshepišitše gore o tlo boa o tlo tla ka go feleletša eo a ke tsebe ka fetola ke mmaene nna be ke nyako e bolela ko gore bana ba sesi ba ile le bona kua sesi ba signa tšhentšhitše le wa ga mašapa especially wa ga mogotlane o e leng wa ga mogotlane ga gone bale ke mary ke ena e bitšang ka fane ya mogotlane le bana ba gage mara ba le ba latelelang o mmanya wa mosadi ya mabonta le ba bang bale ke ba ga mašapa ke a e bona gore mo go na le merit certificate ke mary certificate ba setse a shaine ba bitša mašapa mary ke ena e leng wa ga borra umelo wa ga mogotlane ba le ke mašapa so ba le ba ga mašapa a re ba gane ba le potšišoši nna go a go fetša kae ka lebaka la go se hlabiše ba go mary ka gore ba swanetše koko go tšwe banna ba e kua ga mašapa gore ba ga mašapa sa le le re bea mo ebile re godile a go sane bophelo nna taba ya o mma go mary le fetša buang ka ona ka gore mo re na le merit certificate sure yeo ke a go kwa papa moremi wa bolela e se nnenne bekela go feta o founne ena rra go bona a botšiša ka bana gore na ba tsoga jwang awa ka mmotša gore na bana ba tsoga jwang a re no awa mma taba e tlile ba gona re ile rana tshwenya ke malwetse mokekolo a tlhokofala mmaga a tlhokofala a rawa taba e tla tswelela ya gore re lokiše dilo tša bana alright yena ga a founne a re o tla lokiša dilo tša bana ga se molato mmago mary o ne bana ba ba kae ga mašapa ba kae bona bana ba ba gona ba ka gae ba dula le lena ka mo gae ba dula le nna alright a ke re mogala bola gore ke tla boa ke tla go tšea bana a se molato bo mary ke ba bagolo lena mary a ke re le re le ya ga mothwa a ke re motho o kgona gore a nyalwe and then bana ba gage ba re bona ba ya mo ba yang malome ka kapa a se phošo a ke re motho o šetšantšhitše bonnyane pele mašapa o kry-ile go ne le magadi a ga mothwa ka segaga bo rena ge mosadi a nyala malome ka kapa le ge go ka tswa go tswile le ge e ka ba terranta before re ka amogela yela ba mogotlane be ba santše ba re monna mothwa a re tswe re go swarišitše kgomo tša gago a ke go sware molomo a bona ga mothwa ba ga mothwa be ba tlišitše dikgomo tša boya tše pedi tša go phela ya lona tšatši lewe mokgalape mogotlane di a tsena ka kua šakeng aga go ile go ya a re ka gore beditsene ka mošakeng a kgopela le bona reno a ke kgopela gore di boele morago kgomotse di ye go ba gona kua go lena a wa tara mo a seke ba gana a ke re mogala ba gona ke ga sa phela a ui mogala bola se ka gana a wa gone molato di boela kua šakeng di o dula le tšela kgomo tšeo di dutse ko moremi go ile gore nako mosadi a gona ka kware gape kgomo e ngwela e hwile ka re a wa gone molato tšhetše ka ikgomolela lapile bele gore ke kgomo tšeo tara mo di buetše ga botsona a di a hwela lapeng laka ya wa bona solang ka dikgomo di hwetše ga mothwa di tsene ga mothwa ba ga mothwa go ba le dikwanelo tša gore go ba le taba ya gore dikgomo di buele morago ene di a buela ka dikwanelo di a be di a hwela ga botsona gona mo go ra gore magagešo nke re lokišeng se sengwe batho ba ba sa tlo ba le mathata ke mango ke ngaka mang mabonda mabonda a tshwa emenyana a re no mo kwa a ke sa kwešiša Mr. Kaka wa tseba gore go nwe le nna ke nyaka go botšiša goreng bana ba tlo ba le mathata kudu mathata bona e sa tlo ba mantši sa le forogo go njwale bana baki ba ba nyaka go ya ga mothwa ba re ba ga mothwa ba banyale monna wa kua polokwane o nyaka ba gage go thusontše a banyale na lapa la bana ba kua polokwane le lapa la baki ba ga mothwa mma bona o ya go ba lapeng le lefe ka gore a ka sebe mo malapeng a ile a mabedi ko banneng ba babedi at the same time and then go ira gore mafelong ba ba swantse ba belega bo bona mo e leng ga mothwa ka gore ba nyaka go ya ga mothwa monnola o nyaka bana ba gage o swantse a banyala a baagele motse mma go bana ba o ya lapeng le lefe mo e leng gore e tlo ba ga gage le monna wa gage e ya kwagala malome ka kapa wa tseba probleme kgolo ke taba ya gore go tsene kgomo tše pedi godimo ga motho moteng ene go tsene kgomo tše pedi godimo ga motho moteng ba ba nyaka go ya ga bo bona dikgomo di tlile tša boya tša go sepela o la le yena monna gore ke nyaka bana ba gage
alright ka sega bo rena go a kgonagala gore ngwana re monyale ka sega bo rena mara go ya ka gore o tshwenya ke sedimo na mara ge re nyala ngwana o tsena ka lapeng la gešo ka lebaka la gore a kere a re gopole gore go tswile kgomo tše pedi tša go phela ene kgomo tšele tše pedi tša go phela di a re gotla e re bolela ka dikgomo tša go phela a kere gale kokobe le nyala ka dikgomo tšhelete beno ba go no felegetša le ge go ka tšwa 20 ranta nto kgolo be e le kgomo ene kgomo tšela ge di tšwa mola di a laelelwa kere so ba ke malome ka kapa go a gapeletšega gore ba belega ga bo bona ba mara ke re di boetse gwana kua solanka di boetse morago nkebe le rie jwala ba gore dikgomo tša ga motho a di boetse morago ba ga motho ba di amogele then ba lokolola ba badimong gore ba sepelele mma go bona go ntšwale prof ke kwa o re ge ngwana a nyalwa o ya ga geno a kere gape ba go ntšwale ba ne ga bo bona mo e leng gore ke ga bo bona mo ke botšišitšeng ka re mosadi a lapa leo ke mang le go ntšwale ke sa botšiša ba be ba santse ba e ga kokwa bona ba ye go dula le rangwane ya bona ba dula le rangwane ke bana ba kokwa ke re ba tlile ka gae go swana le nna gone jwale ka gae re ne ngwana wa buti we e leng gore re monyetše o kae o ne le nna o ka mola gae la ikušiša ka sega ga borena malome ka kapa e so wa bona mmagomedi o nyetšwe gabedi moroka nke o mpotse mo ka setšo sa geno ngwana kwa kgomo re kwa madi ka setšo sa geno ka setšo sa sega gešo ngwana kwa kgomo ka sega gešo mara ka setabele ngwana kwa madi no be ke nyaka ka sega geno ke lebogeng so probleme mo e tla ge e fihla mo malome ka kapa ba bomeri mmago bona o nyetše gabedi ke badimo ba bafe ba ba tlo dumelang go ropiwa mola go sebe go tswa mohlobolo ka mogare ga lenyalo le ka gore mosadi a ka senyalo gabedi that's why go tsoga hlakahlakano gore bana ba bang le ba bang ba tsoge ba ye go nyaka ga bona wa bona ge ba ga motho e ba ka apea jwala goba ba apea jwala ba gore mmagomeri dikgomo tša gage di tsamaile ba lokolola mmagomeri o ra re bomeri ge e le gore go a kgonagala ba ka tsamaya bako cause bomeri santse ba tsebe gore ga bo bona ke kae ene meri ntongwe le santseng le etsebeši le basadi meri le ne bana ge ile rone bana ba 5 ba ka ga bopapa go bona ka moka la tseba re problem e tlo ba ge wena meri ge o ka amogela magadi a 5 ga geno ba amogela magadi a 5 wa nkušiša problem e kgolo e hlwala ke lebaka la gore na mosadi wo ga bo ba amogetše magadi a makae go thoma ke amogela magadi nka ntšha magadi malome ka kapakara ke roma badimo magadi ke badimo ke gahlantšha badimo ba ga mothwa le ba ga mang le ba ga mogotlane gape kgomo tšela di tswileng di ileng ga mogotlane a di a tswa fela di tswile ka jwala ene jwala bola ge bo etswa bo tswile mo gongwe le bomeri ba sebe ba gona goba bo šitšo le gone mmagwanyalo o ba šitša le gona o raga di itswa kae papa ge di itswa ga mothwa di itla ka gae gore jwala bo le gona o sene jwala nke re no reng papa go meri gannyane mo cause taba dikgomo tšela malome ka kapa santse re thome go e nyaka mola gore kua ga gabo ba dirile ke mo ke sa tsebeng mara go nna batho bale nkore go tšere sekereste kudu bile jwala ba sa bonyake ka gore a bona lenyalo ne malome ka kapa nka ntšha 100 ranta ka e bega ka re ke nyala ga mokete ke dikgomo di a sepela di ya ga mokete badimo ba gabe rena re ba gahlantšha le bana so a re botšiše ya ga motho ntate motho le kae re gona ke kgopela go no botšiša potšišo nnyane še dikgomo tše la go nyala ka tsona ga mogotlane di feletše kae a di a boa di a kgwela ka gae nako le nyala ga mogotlane le išitše dikgomo leng tšhelete le rile jwala le berekile jwampa le tšhelete ile alright bo shota kang go felletša ba ga mogotlane ka go hlaba fela bo rile dilo ka moka o shota ka go hlaba fela
alright lene bana ba ba kae ka mola ba bararo alright ke le kwele pa and then bana ba belešetše le ba thieletše maina ga mothwa alright ke le kwele thank you wa e kwa ka mokgwa e leng malome ka kapa wa e kwa moremi ee ke kgopela go bolela bona motho ga motho o bothateng nka ba no bolela dinnete thwithwi mo re tlile go nna ke tlile go nyaka thuso šuena ntate motho go ne le polelo mo koko o nyaka go le hlalosetša re kgomo tšela di buile ka gae mo hlalosetše koko swara sonere cause ke yona santšeng re ikwešiše motho wa nkwa dikgomo tša geno di buetse ka lešakeng la geno ene di hwetse ka mola ene ge di hwa mmago o tlile a tlo bolela kere dikgomo tša geno di hwetse ka šakeng la geno botša banna ba nnete gore go bo se gae o le mmerekong o kgone gore ga ka tseba mo re nyaka nnete entane ke nyaka bana ba khwi ba motho e be selo se stay ge mathata a ka tla gonyelo o tlo ijara ka moka ga yona e o tlo e kgona gopela go fetola ya mathomo ya gore dikgomo di buile ka ga motho aga a ke tsebe ya gore dikgomo di buile ka ga motho ke nnete ke e bolelang a o e tsebe a senke ke ekwa o ya mola go a buta go Joshua o tla go botša go a buta go Joshua o tla go botša o ye go Sophie ngwana ra kgadi ya go tla go botša o ye go Mamodupi ngwana ra kgadi ya go tlo go botša ke bolela jale ke thedi ke a go kwa ke ra nna a ke le botšiša nna ke fetola ka mokgwa ke tsebago nna ga ke tsebe ke thoma go ekwa go bjale ka wena lokišang taba tša lena ga botse motho batho ba ko boditše mona ke bana ba rakgadi ya go alright a gona bothata ntate motho wa bana malome ka kapa ke nyaka go lemoša ntong wene re ka no bula megala gannyane ra ekwa a go kgonagale gore re ye go fetša lenyalo la bobedi re se ra fetša nyalo la mathomo before re ka fetša lenyalo la bobedi lenyalo la mmagomeri la mathomo re santse re le lokiše la ga mothwa gore mmagomeri a tla a kgone gore le yena mo a leng gona a be ga botse gobane o tlo kry-a le ngwetši ya kgomo a pakwa ba ga motho ba mmaka ba ga mammang ba mmaka e no ba jwao le go ntšwa le baba gona ka mokgwa e bolelang e gona ka mokgwa e bolelang wa e bona ka re ba le ba hlabile pudi ba le file tšhelete le dikgomo go ba no le fa tšhelete fela ba le ba ga mashapa ba ntšhitše magadi ya tšhelete fela papa ba ntšhitše tšhelete fela ba le ba gapile dikgomo ba di tšišitše ka kae ka ga motho nka re no bula megala re kwe batho ba bagolo gore ba tla re fa maele a majwang malome ka alright motheletšo motse community radio gona fela go 96.3 FM nomoro ya magala ke 0131100406 msrs mo moyeng dumela msrs re gona le kae ba mabonda ba rile ntwa thobela o ka senya le bana ba motho sorry a ka senya le bana ba motho a ka senya le bana ba motho kana o bolela ka bana ba le ba leng kua ga mabonda ile ba babedi a ka tseleke e ka ga mabonda sorry mabonda ba tsele ka ga o kgaogile mara o be a le ka gore motho a ka senya le bana ba motho ile ba babedi msrs mo moyeng dumela a go tama ka kapa le mre thobela ba ga motho ba ba itšhitšile go mo bua ga mogotla ba ga motho ba nyetse bo mmele ga be ba ga mogotla sorry bo mmele ke ba ga mogotla ka kompo ke pedi dile kwa ga mogotla ke ba ga motho bo mmele okay e go ba straight la motho ya ga mogotla and then tša boela morago tša ya go hwela ga motho gape tate polelo e re tša boela ga motho tša ya go hwela ga motho gape go ra re ba ga mogotlana a ba ne selo no a ke eme yona ba di amogetse la mathomo motse gore ke di boela morago molato beleng koko ba re dikgomo gore di boele morago molato e be e leng ka ditšhaledi ya go hwela ga motho boledišana ba kgalabe ba ile ba re ka gore mo ga go lešaka di ka no tšhwa di ile koo ga motho wa ga motho ka gore beno ba ile motho a sene mangang a re yaowa
ke nnete di ka ntshwa di le kua go nna wa bona le kgomo tsa ga ba diraka ke ka ba ka le bohloka mo di dulang ga ba diraka kgomo tseo a wa ba diraka ele ga a dina le shaka a di ke di le go mara ba di amogetse le kwa getse mongaka ke a go leboga thank you MCRS mo moyeng dumela Thobela ke thobela nda te moremi ka mo thobela la ke fitise ya go ya mosadi ya bobedi ya mosadi ya bobedi ka kapa ga ke lebeletse nna ka leitela ka ke kwisisa gore ka gobane ngwane o ile mo a baja o go ra gore mogala yo jare ga a botsa mokgekolo ga gore jale ka gobane nna ka patela go ra gore ke tla te patela ka mosadi kgale ge mosadi a ka ba ya go alafiwa go ga sobele tšhelete ka go montšhana pile ke mogatša mogala joo o se wa bona gore kgaladi wa kgalebe ba dingaka e bone basadi ba 6-7 ka gore ba bangwe ba itla ka malwetse ba palela ko go patela ba bangwe ba itla ba tlo thwasa ba palela ko go patela thwaso thobela jale ke ye mogala jo a e boletseng le mosadi wa gago gore nna ke patela ke eng ngwaneng wa alafile a fodile jale go ra gore mo ke mosadi ya ka le ena ga gone ye nngwe ka kapa e no ba se go e save ke go kwele ngwanesho ke moreku ka mpheleng ke go lebogile moreku 01311004060 01311004007 MCRS mo moyeng dumela ke tsentse go thobela ke kana rona ra le ke ka gare ga bokakapa thobela nna ke nka dime re a le amogelang ka dimeng that's all a tseba nna a ferna batho ba semoya mara ga botse tabatše le go no tše mono go laodikwa ga botse ke fela ba fela ba re street always prevail rena gola re tseba nte e bolelwang fao na re tsebe go dira mara tla ba ke gore bothata bo thoma ka mo thoko tše kgaitsedi ya rena mola a tsene sekolo sa gore a kgone go tseba tlhago a borena gore sa ga borena mohlomong ya ke beso ka kapa go hlokagala gore leangwa thobe go hlokagala gore go be le boithobo boikokobetso mo go mang go kgaetsedi ya rena mo mathata a ditabathanileng gona koko yes wa resha o tlabegile jela ka mothomogolo mare go tsheetsa ka kua maragwaragorago ko kua tlhogo mathomong a madiro yana ka kua gona go kwa re wa tlišang ditaba ga kgone go no di bja straight a no lokologano di re pha ka gareng e fela a re ša le morago e ge kgaetsedi yaka nna le yona a ke no re kgaetsedi yaka ge mma wa rena a se a hlabišwa ge a dira mediro ka moka o e direla ka ga bokokwage ke mme ga a hlabišwa ge ke dira modiro wa go swana le ya lenyalo ke direla ka ga bomme go fitlhelela bua ga bopapa ba ria ena ya theko ena ya mohlobolo re iša ka sekgoeng mohlomong ga re reka koloi re ka no re ownership warra wa tseba ke le kwele go tloga mathomong mara a se ke kwešiše selo le eletša batho ba ga mothwa le ba ga mabunda le ba ka kua ga mašapa gore le ba ga mogotlane gore ba die jwang ga ba dule fase ba kopane ba bodišane and then ba thome ditaba ga botse re le kwele ba ka kua ga mabunda bona ba lateletse tše ba di lateletseng ka ge bona ba tenyakela sego sa metsi re le kwele warra re a leboga re thabile kudu go bolešana le nna bošegong ba lekgono thobela mama le kae Rona le kae? re gona o gona mogalabe mo gauso Mogala bo gona. re ka no re boledi le yena gannyane
Thobela Mogala ba makala ka ke taba ya Karabo le Thato le ba ga Motha le ba ga Mogotlane re ba makala le ba bona ba go ya moyeng. alright a gone molato felo wa tseba se segolo se be ke no ba ke nyaka go squishisha ko gore na a ke ra ke nyake gore re bolele ditaba gomme re bolele di ama mogalabe o kry-ile gore mo gongwe re mo pharaka o phariwa ka dilo tse ya sa di tsebeng so pudišo beno ba innyane fela gore yena mogalabe mo gongwe a ka ba tseba jwang mo gongwe a ka re botša se sengwe se se leng gona gore go tsamaya bua mara ga re no a lokologe go ka bolela moyeng ga go ne molato felo a kere ene ntongwe e leng gona ke bolela le Mamabunda go ba le Karabo Thato ntongwe e leng gona se se e le santšeng le tsebene ke gore re santše re direng dilo tša nnete a re gane ge lenyalwa mara le manyalo a lena santše re direng dilo tša nnete ee para santse ba felletse ntho kona Mogotlane a gana batho ba ga masapa ba tota go to felletsa mama Kokushu a te Karabele Thato ke dutse le mang ka mashapa ke o fua ileng a bitša ka gore wena o bo o robetse ka ka morena batho ba go le re tswe kwa dining room a go go botša ngwanaka bolela nnete ene go go kgopela gore ke ske ka hoso ba tisha laptop ele ke nyaka itle thushe bana ba gona sa belief la kwa ke ntse ke sa bolela ke kgopela ka ba go ba le nnete gore na bana ba kgone go koko ke kgopela o botse Thato gore o nyaka eng gore koko mmotse ka mogho o nyakang ka gona Thato ena bana ba mmage shiba ke bona bana ba mmago shiba bona go njele go ka gwa go ga mabonda ba ka se go ntšhi moshareng ka ntle le pampiri je wena tla o tsebe bana ba mmago mo ba leng ke ya go rapela o ba tsitse ro fa se mama sa maintenance ka bana ba o lo ba o ba kana se ba a o bona ifa ana Jesus wena Thato gape mo re bolela ka taba ya gago ya go dula le mogatša sesi ya go wena go tlo bolela ka taba jela tša mmago le ngwena o rekisitseng mmago gape wena o rekisitse mmago a ke re bo tsamaya le mogotsa papa go sa botse mmago kwana bolaile mmago wena bolaile mmago wena ka re bo tsamaya le nyatsi ya papago and then mmago a le gona ka ntlong wa bona re kwena bolaile mmago go be jwang le re nyatsi la papago e file wena setlhare ba o reka ka tšhelete o tsamaya le papago a o bone gone jale o dula le mogatša sesi ya go lo tše ka moka tše di ya go swanela nnana bo bontšha go tloga kua mathomo nako rena a ka setle o hlakane hlogo a sa itira morena a re kwaneng batswadi a re kwaneng Mary Sugar o nyako bolela le yena teketlenyana ka tlala moya ngwana resho nna re dula le mama go kitla ka le mama a se tlhaka le every day and night nna tse ba di bolelang le nna di a ntšhoša mo tšatliše laptop Thato 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 le kae sesi re gona ke tlo kgopela go gahlana le lena mo matšatšing ge le ka kry-a nako ke tla botša Mary re tle re dule mfase re lekeng go lokiša ditaba tše ka mola gae gone mathata a mantši kudu ntle le ya lena like ke dilo tše dintšhi tše e leng gore di nyaka go tloga di lokišiwa Thobela mathata a ga motho a le a ga Mogotlane a tseba ke bakgekolo bawe ene bakgekolo bawe ba lwa ka rena batho bao o go botse batho ba gore se ba se bakang se segolo ke eng se le go bane se tsentšha rena ka gare o gabotse ba tshwenya wena le Thato ene rena ra hlaka ka baka la bona a ba tshwenye nna le Thato fela batho ba ke bona bana ba ka moka ga bona batho ba gabotse ba lwa ka rena mokgekolo koko le ne bana ba ba kae lena ba ileng baka a go nke lekšhetse ka bana ba raro papa ka le šetse ka bana ba bararo bana ba ka ba fetile
bana ba leneng le bona ba bararo le ba ba fitileng ba na le bana ba bona ba le emaimiša ka mokgo ba ba morwedi a lena ba mmagomeri a le emaimišang ka gona le ga tee ke tšere ngwetše morwaka go robetše mmago bona go robala morwaka le gona bjale makotu ikagetše ka gaga kua a ke motshwenye ke hloke ya go ena ke re he kae ka gore e sa le moswa papa kaka aga o ituletše kua le bana ba solanka ke tseba gore motse wa ngwana ka o gona mara ba morodi yaka ke a go botša re na le metsotso ke bina koša re na le 7 fela re a leboga mmatswale prof re na le 7 minutes fela ya gore re rume taba ye wa tseba nna mo go bana ba ga bo Mary ke bonang prof e ka ba badimo e ka ba baloi mara whatever ye iswere lapa la mmago bana bakhe mo go bana bakhe bana ba ka gare ga problem ene ge ke ba thieleditše ke bana ba ileng gore ge ba nyaka se ba se nyakang ha ba sa nyaka go kwa ka motho gore na motho mongwe naganang go ba o nyaka goreng and then se sengwe se ke se kwa mo go bona ka moka ga bona including le ena Mary ke gore di family tša ga mothwa le di family tše dingwe tša bo mokgekolo di lweša bana ba le mokgekolo because bana ba ka moka ga bona go ka ba thieletša ka moka ga bona go ka ba thieletša diporelo tša bona ba na le anger go ne le dilo tše dingwe moroka ga go ne ngwana o a ka reng ga senke a no bethwa ga gola ga gabo bana ba bethilwe strong mara go ne jwale ga go ne ngwana o a ka kwatelang kokwa ga a kwatela mmage a kwatela malomage gore e sala mpetha ke sa lo monnyane bana bakhi go ne le sehlotswana se sengwe sa batho se se tlatšang bana ba moya now and then ene bana ba kinto ba swantšeng ba etsebe ke etee prof ke kokwa bona mokgekolo ene sello se a neng le sona ge a ka ba robala ka sona banape ba tsebe gore dipope sal dance ge mokgekolo a ka robala ka sello se a neng le sona go njwale because ge ba swantše ba lokiše dilo le kokwa bona bo ka kapa ba a fihla kokwa lena a ka se le botse so kokwa lena a ka se dirise 1 2 3 kokwa rena a ka se re soke ene ba bua bona ba tšea dilo tše batho ba ba botšang tšona ba tšea ditlhalogantšo tša bona ba di bušetša morago ka mokgwa e leng gore ba be ba bethwa ka gona ba omanyiwa ka gona ba dia jwang ba thoma ba aga lebota magareng ga mokgekolo le bona ke sa bušeletša mokgekolo ke kokwa bona ba swanetše ba morate ba mohlomphe ba mo thieletše o bohlokwa kudu go feta batho ba bona ba naganang gore ba bohlokwa mo go bona o mo kwele ngwana o la leng kwa ga mabonda o monnyane gore o reng ge e ka ba swanetšeng gore ba tsamaiše dilo tša ka tša lenyalo ga ba nyake ke tla le diela mo go ba ba nyakang ke ba bafe batho ba ba nyakang ba bohlokwa ka eng mo go bana ba feta mokgekolo ka eng mo go bana ba ene batho ba ka mothwa ba swanetše ba tsebe gore gone jwale as long as ba senke ba dira nto e lokileng ka kua lapeng la ga mogotlane bana ba ga ba so ba ouna se ba bona ba ka no be ba tlhaka bona ba bona o ka re batho ba ga mothwa ke bona ba ba ratang kudu go feta ba ga mogotlane mara as long as batho ba ga mothwa kapa bona bao ba ga mashapa ba senke ba dira nto e lokileng ka lapeng la ga mogotlane ga gone batho ba ga mothwa ba ba ounang bana ka ga mogotlane ngwana o mongwe le o mongwe ge mmage a se a nyalwa o bušwa ga gabo mogolo o laolwa ga gabo mogolo ene ke nagana gore Mary ka setšo sa gage sa bongaka dilo tša mohuta wo o wa di tseba ke ena a swantšeng a hlahle bana ba gabo and then ba motswe ka diatleng ge ba mmotse ba ra gore botse selo le badimo ba ba gago mara yena ke ena a swantšeng a ba le death row so gone jwale bana bakhi ba kgantšhetša mokgekolo batho ba ga mothwa ene batho ba ga mothwa ga ba nyala bana ba ge go sabe le taba ya gore bona ka bona ba lwele gore go be le peace between batho ba ga mothwa le mokgekoloke na go jwele ge papa a bona a ka re o nyaka go banyela o banyelela ka ya bona ka bona ba sa nyake go lokiša taba bona le batho ba ga mogotlane le ba ga mothwa
bo o nyalela kae batho ba bangwe motho a re bolang ka bona mo re motho a ga a nyale bana o ba nyalela kae bana ba e le ba bagolo ba e leng gore maikarabelo a bona a ba dumelela gore ba ka tšea batho ba ga mogotlane le ba ga motho a ba bja fase ba a lokiša taba ye then ba sekametse ka letlhakoreng la ga mothwa gore mokgekolo o te ikwa jwang batho ba ga mogotlane ba te ikwa jwang a inya ke bona mola e le gore batho ba ga mothwa gore ba lokiše taba bana ba inyaka batho ba ga mogotlane a gone batho ba ba e ba nyakang ke a leboga ke gopela go bolela ba ke mokwela ga botse ntate ka kapa ke nnete taba je rena a gone gore re ka re lokiša re noše le batho ba ga motho go tshwana le ka mokgo papa a boletseng a re ke a ba tšhaba batho bao ka baka la gore ge re ya go bona re lwele go tloga kgale ga ke emelele bana ba gešwena ke emele bana ba gešwena ga ke theletše mabarabara baba godimo ga bana ba ka moka ba bolelang le question e la e botsisitseng mankgapela re ditlogolo tša gago ke bana ba le ba bangwe ba morwa gage ba bedi ke mama le malamaka ba ba robetšeng bana ba batho ba ka moka ga bona a ba tsene ka ga kokwaka go tsena nna ke nnoši ge nkebe e le gore ke na le yona enga go tshwana le bao ba neng le yona be nka se tsene le nna ntate ka kapa a bae bana ba malomaka ka kua bana ba mama ka bae go ya nna ke nnoši le bana baka a ke na enga ke a ya nna ka ga kokwaka ene ke kgona go dula le yena tše dintše ke mo kgopela a gane tše dintše ke mmotsa a gane so ke palela le ko go tswela pele gore ke mmotse tše ding ka gore tše ke mmotseng tsona o di ganne go tloga le mathomong la mafelelo ge ke tsena ka gagwe ke ya go mo kgopela doromo baba ye ya tshipi ya go dira meropa o nganeditše straight a re nka se tlogole ko go file tšeo di dirileng ga se tsona ga gone molato fela alright a ena bothata ba gešo koko go nyakega kopano go go dudiwa fase re ye go lokiša dilo tše ka moka ke kgopelela meri tshwarelo go se go botse ka taba tša gage tša thwaso go se di sepediše ka mokgwa o e leng gore no bo nyakega ke mo kgopelela tshwarelo koko lapa lela la meri koko go nyakega gore o ye o le bone meri o sepediše dilo ka nnete papa moremi thobela ka go botse ngwanaka wa nkwa gore ke reng ke go kwa ga botse koko pelo a ka itula ka maatla wa kwa gonje le tsong le di bolelang ke feletse ke bana moremi ke bolokile morodi gonje le maloba ka matšhi ngwa go fetileng o tlogetse ngwana wa segole šole wa go hlotša bana ba bangwana ka ba ge e le gore ba ntatola go tlo se ba jofa ba ntlogele ke le kana go tla se ba jofa mara solang ka nna ba le ba moroka ke se ba gore ke ba moroka nna ke ya ka kua ke a tsena mara maroka-rokane a khwao le rrage a ke motshwenye le gagaga ke bana ba gage ba tla go nna bana ba le ke a ba amogela ke re ke tlogolo tša ngwanaka ke madi a sene molatong ka sebarake ene ke ba fa dijo ke ditlogolo tša ngwanaka a re sane nako e roke moroka ge o fetša go e roka tša matsogo a re tla lokiša ka kua ntle ge šetse re tšhaišitše ya magagešo nna ke leboga kudu se re swanetšeng go ya go seria ke go dula fase le family ya ga bomeri re bone gore re bereka buang le yona go nyakega family ya ga mašapa family ya ga mothwa family e leng gore ke ya mogotlane re ye go dula fase re bone gore re bereka buang le yona taba tše ka mokgodileng ka gona di nyaka go dulela fase re ka se tsogole re di kgonne re ne re nnoši ka mokgogoleng ka gona nto nna meri ke e kgopelang wena o ngaka tseba gore steering sa koloi re fa wena o tlo reila ditaba tše ke maikarabelo a gago a go kopantšha ba ga mothwa ba genu ba ga mogotlane wa go gahlantšha le ba ga mašapa ra dula fase ra bona gore bereka buang family tše dingwe tše dingwe re tlo bona gore re dira eng kgomo tše e leng gore swanetše go boela morago di boele tše e leng gore di tsamaya le bana re tsebe gore di tsamaya le bana buang tanyaka le maele go batho ba bagolo koko bana ba ba swarele phošo tše ka moka ba di dirileng ba swareleng then tšela tša kua ga mavunda tšela di tloga di nyaka nako di dule le fase le ntate mavunda a le gona le ba mavunda ba le gona re ka se di kgone re ne re noši ke lebogile kudu ge le nyaka go founa ba gešo le ka founela go 079 170 9862 or 060 959 0303 or le ka founela the right reverend mara ke ne nnete gore malome ka kapotla lefa tsona dinomoro tša gona le tša pitšeng tše kgolo page ke dr moremi email ke drmoremi3@gmail.com re leboga kudu magagešo ka dikgokaganyong tša leago batheletši ba motse community radio station ke lebogile kudu malome ka kapa re rekiša